izinto zibheke phansi empilweni yakho, into zakho ziyahlehla ngento naye bazi ukuthi sihlehliswa yini, kwenze njani, awunalutho elithi sebengakudinga, sebe ukuthi bayakulahlela. Hayi into bangayidinga kimi nje into useless. Ayikho nje into abangayidinga kimi. Mangifika bekune accident. Abantu bakhona bathi sebeme 4 hours. Kube ne accident. Bese kuba khona taxi edlulayo, NUF. Nathi sihamba NUF. Beshayela mahubo simthethe, "Hey, baphelile abantu lapha." Yazi ngathi mina, ngathi ngifisa ngabe bengiphakathi. Ngoba sobhuthu duze kwami uthini? Ngathi ngifisa bengabe ngiphakathi lapho. And sathi masihamba ngayibona imoto lezi ginqikile, ayiginqikile le moto yami. Ngabona nje lapho akuphuma ngamuntu. Ngathi ngifisa ngabe bekuyimi. Ngifisa ngabe bekuyimi lapha ya. Eish. Because yabona ngisho endlini lapha ya. Yeah. Mhlambe ngelanga kuyosa nje ngizibulele. Because angithi ngisuke ngingedwa vele ngisuke ngaze umuntu ongiphazamisa nanoma ngani. Because mase kufika and this time ku west because bekungcono uma ku west ngazi ukuthi at least ne backup ekhaya ukuthi mangithi manje angina backup. Wathi uphumile umama wami kimi. Umama wami owazi yonke into ngami. Owazi ukuthi sisuka phi. Owazi ukuthi inkinga enginazo nokuvuma ukwenza umsebenzi ngangikwenza ngoba ngithi ngisiza bona. Konke engikwenzile. Mina angeke ngisho imali yami engisebenza ngi-enjoy but bengifuna enjoy bona but kwazi mangabe khona nge-20 mina makuyi-20 ngisho ekoleni la kufunda khona ingane zami nekaso sihambe kwazi ukuthi ngo-1 zilandwa imoto ngiqasha imoto 1.2 ihambe nabo boyenza icrosser nje bekuyinjito asekhaya kwazi ukuthi nge-20 so ekhaya bakhohla umama utshela mina emehlweni ukuthi uphumile kimi ngikanje ngoba ngikanje athi umama uphumile kimi. Ngaphuma ngaphuma nje straight ngasekhabini eumhosha so ngaphuma ngahamba. Yazi ngangicinga noma yini engingayidla ngibulala same time into enhliziyo yami ayibhlungu ngayo. Ngangifuna noma yini. Yazi ukuthi khona lento ekuthiwa inhlonhla inhlonhla ngathi angisho umuntu unameva unameva yes kwawusangithathe ngishameva ngithi emehlweni mhlawumbe ngingaboni like ngangifuna kwezinto ebhlungu mhlawumbe ezongenza ukuthi nje awe ngezwe ingane yami lencane lasibona mama engimemeza mama avene sanibonani bokubulethu makhaya. Igama lami ke ngokwazi ngokansele ngiphophazile lenkandla Mahlatha Mnyama ngibingelela kwiNep podcast lapho khona sixoxa nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene nezinkinga nje ke esibhekene nazo singabantu bakithi abamnyama. Kwesinye isikhathi ke siye sibonge kakhulu ngothando nangendlela enisupporta ngakhona nangendlela ke enibonisa ngakhona ukusibekezelela nokuthi mhlawumbe nilandelele ezinye ezindaba esuke siyikhulumile phakathi kwethu. Kukancane ukuthi kufike umuntu phakathi kwethu egcine ngasizakalanga. Siyabonga nje kakhulu ukuthi ningenelele nincede la ninganceda khona. Ngibonga nje nabanye abantu nenhlangano eziningi ezahlukahlukene ezingcenyele podcast ngangikwazi ukuyibala one by one kodwa nje siyabonga kakhulu bafowethu ngesupport. Siyabonga nje nangothando nangendlela enisiza ngakhona abantu. Siyaqhuquzela futhi ukuthi wonke umuntu mhlambe onenkinga sayibona ukuthi singaphezulu kwamandla akhe angasabi ukusithinta sifonela sibhalele ku WhatsApp siyatholakala. Ngaphambi kuba singene odabeni lwethu namhlanje ngingathanda kakhulu ukuthi ngiphinde ngivezele omama ukuthi kunethuba elikhulu kune opportunity enkulu elethwe iGPL kuyiGauteng Provincial Legislature lapho khona bezobungaza noma lapho bezokhomelisa owesifazana owenza kahle emphakathini noma owenza kahle endaweni akayakhele izithi usizo emphakathini noma unebusiness ethile elisiza abantu noma kune program ethile nongabe nje wenzani entweni etithinta umphakathi lo muntu loyo ke usethubene lihle lokuthi ayiwinele imali enkulu ngokungenela ama awards. So unganominate noma uvotele noma ufake umuntu wesifazana umcabanga ukuthi mhlambe usizo kakhulu emphakathini kwiVita Basadi Award. Ukuvalwa ukuvota kuyavalwa nge-31 zaka July which means ungakhetha nje nongabumuphi umuntu ombona ukuthi usizo emphakathini. Kodwa ke ivideo eseqaleni ichaza kabanzi lapha no speaker sesichazelile. Singena ke odabeni namhlanje sithanda ukuthi sibingelela usiswethu phakathi kwethu mhlambe engafika sibingelele mase bingelela ababukeli bethu emakhaya asichaza ukuthi ubani ungakabani sibonga kungani sihlangene lapha namuhla.
Ngiyababingelela babukela emakhaya bonke. Yeah. Igama lami nguThandeka. Yeah, uThandeka. WakaSibiya. Yeah. Ngibuya eMpangeni. Oh, okay. Kodwa ke ngokomsebenzi ngila eGoli. So Yeah, so ngilana nje ngiyinkinga engibhekene nazo so ngicabanga ukuthi mhlambe mangiza lana ngizoventa mhlambe khona ongenzeka kunjalo. Ngizothanda ukuthi mhlambe ngikuveze lokho kubabukeli bethu emakhaya before uxoxa. Sike saxoxa off air. Kunezinto eziningi nawe ongafisi ukuthi ekukhulumeni kwethu ngazo zigcina zivela because sobe sizama ukuprotecta sombukeli ekhaya akubekezelele lapho ozobuza ipha khona isikhathi ekutheni ucabanga kahle indlela ukubeka udaba ekutheni ungathinti namanye amagama noma ungathinti inhlaka ungafuni ukuthi zithinteke nalapho mhlawumbe ukuthola khona iparish lakho nesinkwa kodwa inkinga zakhe eziningi sezizahamba zazagcina za affecta empilweni yakho kuyona yonke into ethinta wena noyithintile iyonakala ngabe kubala ezothando ngabe kubala la uthola khona ukuthi wondle wena nefamily yakho ngabe kubala khona la wena osithole ngokwesimo sempilo yomzimba wakho uphila impilo ekhululekile mhlambe umbukeli wethu ungavela umqale ekutheni usola ukuthi konke lokhu engikubalile kwenzakalani and uqale nje uxoxa from eqaleni kuze kube ukuthi kulapho kuphela khona udaba oze ngalo kungabe ukuthi mhlambe mina ngikubuza imibuzo kodwa bengenzela nje umbukeli ukuthi ebe aware ukuthi lo muntu lo esikhuluma naye she's a professional or une profession ethi mhlambe kumele iprotect kakhulu kulodaba akazolikhuluma and unomndeni la kumele khona noma unabangani noma nezihlobo unabantu lapho kumele khona begcine bengangenile kule nkulumo ngephutha so sizame nje ukuthi sicwece inkulumo yethu kodwa ukwazi ukuveza iside elibalekile lempilo nesimo obhekene naso mhlambe asiqale nje ekuqaleni ukuthi usole kuphi kwenzakalana. Okay ngiyabonga. Indaba yona yinde but ngizozama ukuthi ngi-summarize ukuthi isheshi iphele yenza umqondo yeah. So mina mangikhula so ngikhule nje ekhaya sikhulanga nje kahle bengekho right yeah and besikhula sinabo baba abayi3 abasekhaya babwami shusho baba omdala baba omncane baba phakathi mina so ngizalo ubaba omncane so impilo bengekho vele right ngalokho nanokuthi ubaba mvele umuntu ongaboni so uzalwe ngaboni so impilo akazibe right so mina mangikhula ngahamba ngayohlala kasisi wami usisi wami kwakababa phakathi kade shade khona ngiyoba umakotshana ngahlala khona so ukukhula ekhaya ngisemncane angikwazi kahle up until ngibuyeleke ekhaya noma ngasakhumbula ukuthi bekuyinini ngibuyele ekhaya kodwa ngikhumbula ukuthi mase ngiqala i-high school ngayiqala sengihlala ekhaya hayi ngifunde esikoleni nje futhi bengumuntu oright nje bekungena okungangabazeki ukuthi lo muntu uzophasa bengumntana nje obright ongenankinga esikoleni kusho ukuthi but into engiyibonayo ukuthi nje from ngizalwa bengasiya umuntu onabangani bongathi nje umuntu nje yabo mawungenabangani ngazi usuphilela wedwa shuthi kuze kufike la e-high school ke mangifike e-high school qala izinto lezi zo majola nani nakhona futhi ngingayiqali eli ngoba vele yabona ngithi ngathi nje unesicefanyana yabo so ngize ke ngikhumula sengifunda ugrade 11 ngo2002 shuthi lapho ke ngithandane nomunye umfana masana nalomunye umfana hayi nje kuba umfana nje hayi asifundi naye kwesinye isikole masithandana nalomfana shuthi angithi phela yakhumbula ukuthi kudala bekwenzela nama letter bengekho into okufona shuthi lo mfana ngibhalela incwadi ukuthi uzoza kongibona so ngase ekhaya thina ekhaya siyakholwa baba wami bishop so siyakholwa so ngase ekhaya bekufika itend lamatende bekefike before ngiyabona so bengingeke vele ukuthi banginqabela ukuthi esontweni hayi shuthi lo mfana mangibhalela incwadi kuba ukuthi uzofika yena azongibona and ekhaya ngase stopini so yena uzoba sa stopini so mina shuthi ngizogada stopini mase stopini shuthi ngiyaphuma uye lo nangampela kwenzeka kanjalo makwenzeka kanjalo hayi ngimbone hayi yimlo ngiphuma semuntu esontweni ngihamba but into engayiqaphela ukuthi yabo makahamba yena uhamba phambili mina ngize emuva ngithi abantu lokhu behlabenye bayesontweni so vele akuluthi sihambe soyi2 because vele nala ekhaya yimi ngede intombazane kule age so yabo hayi mangithi ngiyafika mase ngithi nje distance nyana mpothi hayi akusiye lo mfana lo ohambayo umfana nje owakamakhelwane kushuthi ngesikhathi ngikuxoxela abangani bami ukuthi mina kuza lo shuthi uthathe yena ke ama chance ukuthi ngizoya mina lapha yabo angazi if ngenze sense
masifika mangibona ngisigagayi asiwuye lo mfana lo ngivele ngibaleke kusho ukuthi ngithi ngiyabaleka hayi sekulate vele umfana ngentombazana anguyise ayangidlwenguleke lo mfana ke mangisuka lapho angisekhaya ngithenga esontweni ngihambe ngesontweni because so ekhaya bengalento ukuthi mase sibuye esontweni uyaxoxa ukuthi esontweni kwenzakaleni yabo so mele ngifike na something ephathekayo mangibuye ekhaya hayi ngilale ngivuke ekseni ngesikoleni before ngesikoleni ngithatha impahla ngifake ebhaka ingqondo yami ithi ngeke ngiye esikoleni kumele ngiyotshela lo mfana lo originally kangithi ukuswenzakaleni ukuthi izolo phela mhlawumbe nawe ifikile ngithi mhlawumbe la hayi ngihambe mangifika nje ngale mahlathini ngigumule ngithatha uniform ngifake ebhakeni ngithathe impahla lezi ngihambe ngiyomcinga umfana nampela ngimthola ngimtshela ukuthi kwenzeke ukuthi nokuthi hayi umfana athuke i-rape phela leyo ngiyasaba ngokusho ekhaya athi hayi kuzomela ushoke hayi ngifike ekhaya nangampela mangibuya ntambama ngisho ukuthi ekhaya kwenzakaleni shuthi lo mfana lo vele ngoba ngisho ukuthi usizansi wasekhaya and kunobuhlobo obukhona obuthile shuthi abazali bekhuluma ngalobo buhlobo ngoba ngikhumbula ukuthi kwazi waphuma nembuzi lapho kulo mfana wakhe kulo mfana lo kwazi waphuma nembuzi ngapha lo mfana lo yami ke ashaye lo yabo so kube ngathi kunaleyo nto nje yabo shuthi mangibuka lento le yang affect kakhulu because ngoba ngisho ukuthi esikoleni bengihlakaniphile but that year ngafail and ngangiqala ukufail empilweni yami ngizo grade 11 ngo2002 hayi mangifeyila and ngaze ngashawa esikoleni othisha ngithi kuyobona ukuthi mangabe kuzovalwa ikole like before ama report sebeyazi ubani uphasile ba fail so mina ngaze ngashawa othisha ba 3 abahlweni bengishathi ufailile siyabona report yakho ufailile kanjani hayi nakhona lokho phela akona ideal enkulu nje ungavele uyazi abakushelthi bakuzonda bashelthi bakwatisa ukuthi why wabazama shuthi ke lento e-rap ngicabanga ukuthi ihambe nami emotionally na spiritually kuze hayi ngiyakulandelayo hayi ngiphase ke vele ke ngihambe futhi ngika matric mangifika matric hayi nje bona ukuthi izinto ayihambi kahle manje kuze kufike la sesihlala khona emqashweni ukuthi vele masifunda umatric uzohlala emqashweni sihlale lapho ke mase mahlala lapha emqashweni ke hayi ke lapho ke but kwazi ke vele nje kushintsha izinto futhi ngicabanga ukuthi ngangihlanya lapha ya ngathi nje ngangi-mentally disturbed ukuthi ngoba phela emakhaya izinto ayinako but izinto engangizenza nje ayikho into eyayenza isense eyaphila ngoba ngikhumbula ukuthi le mfana lo ngase ngihlukene naye sekukhona nje omunye nje omdala ngisho kunami oseqede ngisho isikole but ngangivele ngithatha ikhanda lami ngishone kubo kwakhe angixoshe athi buyele esikoleni ngikhumbula wazwatshela ngisho principal wami ukuthi hayibo ingane yasibiya naye hayi emva lokho ke nje ngivele nje ngihlanya yabona nje ngihlanya mentally nje ngiyahlanya phela manje mina ngiyayibona ukuthi ngiyahlanya kangangokuthi sifike i-trial exam hayi ngibhala bese kuba ukuthi sekuzoza i-final exam le December so la esikoleni bengifunda kusona mina leso sikole leso bekuyisikole nje lezi ikole nje eziphambili yabo ukuthi and every year bekuphasa ngo100% so vele sengikwi risk ukuthi mina ngafeyila phela la ngihlisele percent yabo futhi sengizoba indaba ukuthi yey ufeyila oqala kwaba ubani hayi kusho nje ukuthi vele ayikho into engizoyifunda obanje vele hayi kucala bese ekhaya akavela yeke lo muntu cabanga ngika ngobani ngiya ngo-October sesibhala i-final exam hayi ngihambe ngohlala ekhaya nalapha ngahlala khona emqashweni ngibeyanga nayo lutho zonke into ahamba nazo ngibeyanga nayo ashiya khona hayi ngihlali bese kuba uthi next year bethe ekhaya kumele uyofunda kwesinye isikole sesikoleke sona ke sesingcono ngokuthi ngizokwazi ukugibela ibhasi la besifunda khona uhambe ehlathini nje for i-hour kuyihlathi from endlini uzongena esikoleni ihlathi ngapha at least kunebhasi ukuthi mhlawumbe mangigula ngahamba ngebhasi hayi kanti ngizovele ngibe nebhadi ngavele ngakhulelwa lapho 2005 ngiphuma esikoleni ngiphuma 2005 amatric yes so ngikhulelwa mangikhulela hayi futhi umbhuti nje angabaleki kube ukuthi ubhuti unomfazi wakhe ukuthi akahlali la shuthi nje vele kubedileke hayi kube nje lokho ke ukuthi ngiyaya kwababa wengane lapha wona sekhaya sengilandiwe sengisekhaya ngikuze ngimtete umntana umntana akhula engihlala ekhaya but ikhona lento le engekho right ngami noma ngingazi ukuthi ngizayichaza ngithini but there was something yayi off ngami angabangani like nje there was something nje kwakukhonto engekho right ukukhonto off yayi off hayi ngihlala ekhaya uphoqa ukuthi ngikhulisa ingane
mangikhulisa ingane 2006 yayi kuze kushaya u2010 hle nje ekhaya anginandoda anginalutho nje baba ingane bayihambela hle nje futhi ngiya-enjoy ukuthi ngihlala shuthi mangabe-ke emva kwalokho ke ngize ukuthi ekhaya bethi ngcono uzofunda ikhompyutha ngendaba lezo 2010 yes hambeke ngifunda ikhompyutha angisengihlalile ekhaya iminyaka nginaso nginalutho yes sengithola lona ke manje ke but nje right unemoto right yabona nje hayi shuthi ngithandane naye phinde lesiyana first day khulelwe futhi ingane singaki yesithu shuthi mangabe ngikhulela into engiyibonayo ngoba ubaba wengane lo wehlala endlini nje bese be rent ama bedroom yes. So ubaba wengane u rent bedroom nosisi wakhe u rent bedroom nomunye futhi u rent bedroom sohlala shuthi mina ngikhala futhi ukhulelwe futhi ngikhala shuthi usisazeza ukuthi kanti kwenzakalani mhlawumbe nje uyamshaya wenzani azobuza kwenzakalani hayi ukhulelwe khasi ukhulelwe mangibuka angikho sure usisi shuthi watshela naye shuthi lo unomfazi lo angazi mina ngithi ngoba ngisho salala kanye shuthi ngoba nasendlini mase ngibuka kwawukhona ukuthi kunomuntu osifazana but shuthi nje nganaki shuthi ngicabanga kwami angikho sure shuthi lo sisi watshela umfazi ukuthi hey kunengane lapha because ngithi phela ngiseyingane kunengane lapha and imithi umtshela nje mina ngisendlini uyalo lo baba semsebenzini lo ubaba wengane ungathi nje intamba mefika ubaba wengane ufika ngeveni ngalelo langa behamba ngemoto enkulu nje kodwa la ngwafika ngeveni mangithi ngabuya evenini because ngangeminyanga nyonika iveni igcwele impahla ethe untombi le shuthi simuva in kulo ngoba isizwe lithangithi ukhulesile shuthi sizovala shuthi kwenzakalani wengane shuthi obvious asena baba vele ngoba ngikhumbula lelo langa balala nje ngikhona enza nje yonke into ngikhona mina ngilele phansi bona belele embedeni ngizothini ngaxele vele hayi ngibuyele ekhaya mangibuyele ekhaya hayi ngiqhubeke ngifunde ikhompyutha leyo ke kuthi nje bhutukazi ngithi ngikhulelwe anyamalala baba engane ngoba phashe ngisevalile lo anyamalala nje mhlawumbe kwaphela 4 months noma 5 months sakhumbula kahle kuthi nje ngelinye ilanga esekhaya kuthiwa kunomoto ecelayo esososo ngisho umuntu ohamba emoto esososo ubani ngihamba mangithi awuyi hayi sihamba manje sebe hawu laphana ke ngoba phela laphana kunomama loyana hayi ungawari kanti lo bhuti lo anti usebenza emoshwari ne sizolala lana ke sine emoshwari angithi ngale kunabantu ama-client ngapha kwi-floor kwi-office kunabantu asebashona ngale angithi phese emoshwari la okay angithi emoshwari iya-divide ukuthi ngale abantu abangasekho ngaphi i-office ya thina silala la e-office abantu abangekho bangale kodwa masigeza vele sizogeza ngithi kuphi la bagezwa khona hayi nami ngizothini phela u-desperate umithi naye indoda okay fine okay but ilokho ikhona lento off hayi ngivuke ekseni ngibuyele ekhaya khambe nje futhi ngikhumbula hloka kuDecember sengina 7 months ukuthi ngizoteta ngoFebruary angiphinde futhi angibize mina ngiyasaba ukulala lapha because alala ka2 la emoshwari ikhathezi u2 ngathi ngiyasaba ngilala lapha yana ngiyasaba nje ngiyasaba so manilele ngapha inhlukaniswa ubonda nje nedumbu ngale ihlukaniswa ubonda so makumele nogeza nigeza la geza khona idumbu ngale lapho ngale yes saya ka2 lapho hayi mina ngithe mina ngiyasaba manje athi nasi ekhaya manje sendlini la ngihlala khona hayi umama wengane hayi andubenge nangane lo yasisibathi bekuthiwa beyishona so beuma wengane ngoba yabo okay yeah so ngihambe ngiyekhona manje ngiyafika impela hayi insindlu kuyabona nje lo muntu uhlala la futhi amshusha yakho namhlanje kuphela kwathi nje kwaphela ubuthongo nje ekseni mhlawumbe wango4 mangikhumbula manje phela ubuthongo ngikhala imessage efonini yakhe ifoni lamafoni lawa amabhobhobho yabo lawa ngena pattern khala ifoni nami nje angazi ngokwenzani thatha ifoni ngiyibuke ibhala ukuthi nje ubani ushonile leli gama ngiyalazi umama wengane hayi ngizothini phela ngeke ngisamvusa lo ngoba uzothi wenzani ifoni yami ngithule senze njani manje phela message imali ifike kumnikazi wayo mina sengidelethila ngithi kuze avoid inkulu phela ngifunde ngathi angithi uzothina phela ngithi message ngingavuli ine envelope nasengivule sekweyami le message ngiyakhumbula ukuthi ayivule ku envelope masifundile yes yeah senze njani shuthi bebone labo lo muntu a respond
memfonele ubani useshonile angitshathi manje pakisho uhambe labantu bazozala la fanele bengakufici nesisu hambe hayi ngibuyele ekhaya kube ukuthi ke vele sekunyaka 7 8 9 ngitete ngibe right mangiteta ke shuthi lo baba lo umdala kunami ngo12 years and akanangane because ziyashona ngithi la so shuthi lengane ngoba sengitetile ifirstborn shuthi ingane yakhe ephilayo shuthi lonke uthando lakho uzolihambisa lapha ya kanti shuthi mhlambe ke nje usisi wakhe futhi I won't hide it ngoba usisi wakhe vele athi yena shuthi abe nokuthi shuthi lo muntu lezi zinto zakhe shuthi manje sekuzophela mhlawumbe kwezeyingane yabo shuthi nje wacabanga lokho but ekugcineni into ekhona wayengangifuni shem futhi uyangitshela emehlweni athi nje ngikufuna athi wena wabulala ubani asho lo ngishekha kubo nje sekuyiculo shuthi nje amaculo angilandela ngisesikoleni bengineculo la khona nangapha kuthiwa ngibulele lapho ngiseyingane mhlawumbe kube manje mhlawumbe wangathiwa ngibulele manje basengikhulile lapho ngiyingane nje futhi nje yabona nje yabo ngisabhayiza hayibo ngibulala umuntu kanti hayi ngibe nje umuntu umbulala angifuni nje akulami nje angifuni kangokuthi ngisho bakuthiwa siyakhona ubaba wengane wayengehlisa endleleni ahambe ekhaya kuba uyangithatha kodwa nguma wengane hayi ngangifuni hayi ke naye ke shem utukaza bo lo muntu lo ya ngisho ngathiwa sesele sobabili emhlabeni angeke angihlukumeze ngayo yonke indlela but wayengangishayi but nje yonke into ongasuyicabanga ngilalise eminyango akhulumela ukudla lo yabhuti lo yawuthi mangabe ushiya udrink awubuka uthi ushiye ephepheni shuthi uma uphuzile wena fanele ushiye ephepheni mhlawumbe uze kancane make waba isikhala nje wena vele nje uzohlalela ukudla la ngoba vele khanti siyahlupheka shuthi ngihlala ukudla wangihlupha uzotshela nentombi athi manje nentombi vele beyimpilo yakhe intombi uzobatshela ukuthi nje lo uyahlupheka kanje company la ngabazi bangicreate igroup ka WhatsApp ngaedwa lapho ngathuka nje ayikho into angaze ezeyenze ayikho ukuthi nje angishaya ngoba usibhamu wenesibhamu engitshela ukuthi ke yena uzongidubula noma uzongihodula ngemoto lapho ke nje ngakutshela khona ekhaya ngangingasho lutho noma ngilale phandle ngangifeka ngithulele lisho ekhaya bamthanda ngoba phela ngithi ngiyanjalo kuyisho ukuthi yonke into ihamba antabazi mhlawumbe ngolala eminyango ukudla kokhulunyelwa abusive ngayo yonke indlela namantombazana athandana nawo khumbula ngelanga ngangathi ngisheke efonini yakhe wena mantozana nawo 8 ama intombi zo8 mina ngo9 hayi kube lockdown ekseni mangivuka sizwenze njani ngoba phela manje fanele ngikhaya kodwa manje kuthiwa ngine lockdown kusho anginamoto anginalutho ngathi nje athi na ngimayinele yena ngisibasebenza emoshari so bona bazoya ngithi emsebenzini athi ngimayinele mangithi ngiyamayinela ngibone umntana kasisi omdala vele nokunami ushadile weseshadile waziwabuya adlulathi athi wena utheni ngimama hayi ngithula ayele abuye uhamba nobhuti wakhe bo2 naye ubhuti wakhe ngicathi umdala kunami bangene ibhuti ubaba engane ukhona la endlini hey bangenzani khona baba engane ukuthi nje mhlawumbe angilamleli ukuthi athi hayi boma wengane bengishaye shuthi nami ngiyaphinisela ini ke vele mina nje ngilento engiyona ke ndabi ibenkulu indaba ke hayi mina ngifonela ubhuti wakhe shuthi umphathi nje wezinye iziteshi zamaphoyisa ngimfonela ngikuthi kuba kunesimo esikanje because yena at least uyena wayengiunderstand kulo yamuzi athi uzothumela amaphoyisa azongilanda ngihambise ekhaya mase bese ngithi mina makufika amaphoyisa ekhaya bazobana ukuthi kwenzakaleni bazosithuka yabo ekhaya amaphoyisa ayasabe semakhaya ngcono athi okay fanele ngenzele inote ubaba wengane angihambise kodwa uzophetha inote ukuthi mabemmisa amanye amaphoyisa ube ukuthi yabo hayi ngifika ngixoxe ukuthi kwenziwa kusi nokuthi bese ngithi mina ngenze njani ngiyegoli sengihamba mase ngikhahle uhlala ekhaya ngomsebenzi ngitholi nalapha ngishayiwe yabona nje kuningi manje ngiyaphi ngiyegoli mangifika bese ngathi ehle lockdown kube khona intombazana engitshela ukuthi ngiyokuzela egoli ngize egoli ngafika namhlanje ngitshela ukuthi yazi ngifikile egoli athi na ufikele ephi ngithi ngifike eDavidson athi yazi kunesikole seUval bafuna uthisha okay fine angikwazi nalo UVale angikwazi kwagula angazi lutho ngangitshela ethu nje kune wandra sengiyehla kuya angazi lutho ngegoli ngivuke ngihambe ngiyacanga ngenhlahla mangifethe eksini ke yaseUval bese ngiyasho ukuthi ke ngicela ngikhompise eUval kanje isikole siwukuthi bese laba ayisiyakhona sisebenza khona ayisambe nawe masifika ke
ngoba phela uNkulunkulu ahleze kulahla njalo masifika lapha yana abantu bebebaningi mhlawumbe sasiko 100 bazofuna umsebenzi angithi lockdown say process lockdown yes masifika abantu baningi mhlawumbe ngoba ngisho mhlawumbe ababo 100 khona belunga ngithi phela isikole yes hayi ngibona ayikho ke la kodwa khona into ethi hayi hlala hayi ngihlale ngilalele nje lento ethi hlala knowing me ukuthi vele izinto zami vele hlezi ibheda ikhona lento ethi ngikuthola lento khona lento ethi hamba but khona lethi futhi hlala hayi ngihlala shuthi kufika uprincipal wakhona lesasikole makafika ke shuthi aqale kasho ukuthi okay kahle bafuna uthisha abawu5 lapho sigcwele ihall aqale kasho ukuthi ke mhlawumbe madu kuyaphuma ngaphandle kwe-country ku past 6 months qualify yeah angithi ushushu phela mhlawumbe uhlangane nomuntu ene-covid angithi okay hayi bahamba uhafu nje omningi hayi mangabe ungayo South African citizen futhi noma ngabe wenzela izinto but awuqualify hayi behambe nje abantu yazi lapha fasala su10 kulo 100 mangingaphosisi u10 lo 100 mase u10 shithi okay shithi ngoba kufuna 5 shithi u5 uzohamba inhliziyo shithi ngilo 5 ohambayo enhliziyo ithi hayihlala bese lo baba lo principal abuya athi ke kahle kahle ngoba nila sifuna abantu abawu5 funa abantu abawu3 be foundation phase bese kuba abawu2 be interscene so ma counter la thola kathi vele thina su3 vele sele vele so there's no way to ngenza ama interview uzomela basithathe man abanye sebehambile vele laba yani sebengaqualify labo ngisho ngithi benisele no10 besu10 angithi so kulo 10 bafuna 5 angithi but sise u10 thina okay bese kuthiwa u3 abawufunayo we foundation phase kuthola ukuthi out of this 10 so 3 vele se foundation phase yabo yeah so ngesenza ama interview ilaba bawu7 nabo zenza ama interview bese kutholakala le2 hayi nguthole kanjalo kumsebenzi hayi ngijabuleke bese kuba ukuthi ke uzaqala kusasa emsebenzini lapho ngikhumbula hlo sebhutukazi ngikase ngisuke ekhaya ngize eGoli ngangino 600 ngangiholela igrant eyingane ngagibela kwaku 300 something nguza la eGoli shuthi nginamalini manje ngino 200 something engimele ngihle nginywa ngawo ukuthi ngizofesa manje ngoba sengithola umsebenzi sengimele lo 200 something kubone engitravela ngawo hayi nasekhaya ngigama lokusengitholile naye bezame beboleke benginikezeke kuba ukuthi kukude Davidson uza la eUval mina ngigibele kawu 3 njalo kawu 3 yes because ngizosuka lapha ngihlala khona ngize Davidson so Davidson ngeGoli so eGoli njalo nje yeah bese futhi fanele ngivuye ngo4 okay so ekhaya vela akukho alright so kunalendle sihlala kuyo nje o3 room nakho magneta kuyamiwa so ngithi okay fine ngoba ngithole lo msebenzi ngathi nje ngifika ngathi mina ngicela siyenze lendlu benkulu ekhaya baze bangihleka because bewu3 room ngathi mina ngifuna bewu7 room baba idwebe ngithi baba makaboni kodwa ukudwebe yakwazi sidwebe indlu nama ngazi ngangithembeni because ngangikwi contract ka 6 months angazi nami ngangithembeni hayi ngiqale ngiyakhe indlu because ngebekunento ukuthi mangithola umsebenzi ngifuna ukwakhela abazali bami because ngibona ukuthi isibhuli sikhule kanjani yes ngifuna ukuthi ngakhela abazali bami okay fine shuthi lokhu hamba kanjena ngale taxi ekhaya futhi sengiyakha ngithi futhi angithi ngoba ngabe sesuthi phela ngikhokha ngithi ngikhokha mase ngibuya nakhona mangibuya mangibe nenhlanhla lo driver dibana naye ngibuya mahala angishila hayi nasekhaya kuyakhiwa nje impela ekhaya nasekhaya isimo sesi-right sekazi unomuntu osebenzayo yabo sekuyadliwa nje ukuthi sekungcono kufuna ukuthi kungcono kwase ku100% ngoba nami ngisebenzele ekhaya ngithi okay khambe kuba uDecember angithi ngikhohle ukuthi ngoba ngafika eGoli ngiqala ukufika ngithi ngeCovid kwaku September shuthi kuba uSeptember October November December ngibele ekhaya ke mangibele ekhaya siyakhuluma ngithi lo taxi driver gcine seshela uzothini lo muntu waphela yakusiza hayi vele ngangingasa nandoda lapho babe ngangivele nje ngamyeka sayi sokuthi ngize eGoli ngaphuma kanjalo nakhona lapho yazi ngimyeka sengimtshela ukuthi ngiyamyeka wathi uphuza amaphilisi wa-admit esibhedlela kwathiwa imithi yami emenzi wangena esibhedlela kuze wangena esibhedlela and ke lapho futhi wangicisha wangigaqelisa ngoba uma buza sikwenzakalani akakhuluma ngithi bhala igama lami shuthi lo muntu mayefa kuzowenzakalani kimi vele finish angithi vele ifamily yakhe ayingifuni shuthi mayefa go down sonke nasekhaya bayasaba nje ukuthi yo lo muntu lona and unesibhamu yaziwa kunebhamu lapha kunamaphoyisa yabo
hayi ngihlale ngibuyeke ngoJanuary ke sengibuyela senginanesoka ngithi leli qhubeke ngihlale kwalo yasisi kube ukuthi kwalo yasisi cha ngihleke kahle impela kodwa manje kunzima ukuya emsebenzini kude le ndawo agcine lo mfana athi yazi asihlale sonke yo hlale sonke kanjani manje andazi ngihlale nomuntu esizoba ngisho baba engane wayengilobolile enze yonke into ngifanga ngisho ring nje angine-ring yami nje kodwa ngangazi ngihlale naye lana ngizoze njani kuba ukuthi travel eGoli yabo hlala futhi shemo ngiphatha kahle umntana umlami mfana bakithi hayi ngihlale nje naye ngisebenza futhi kahle kuze kube ukuthi nje iyaphela indlu mayiphela indlu ekhaya ke okay ngilokhu ngiqhubeka ngamatoho lesisikole kuyaphela bevuselele bevuselele shuthi ke hayi shuthi nomfana shuthi ngabe kwasekuvuka lezi zinto zakhona ngoba nje wathi nje mangifika la ngakuthuli ngizoyaphi manje athi nje ngakuthuli angithi ke futhi into eyayithothisha ma uyitoho ne it's not like uzosebenza uhole mhlawumbe ungasebenza u6 months ungaholi siyoyithola sisamba so mayithi angihambe ngizohamba ngepi and kwakulesikhathi ukuthi angiholi kube ukuthi nje khona omunye umngane wami owaye assistant la esikole ngangikusona ngikhulumela nomunye la esikoleni onendawo yokuhlala nje kube isiphithiphithi esinjalo but ke into engangenza ukuthi ngesikhathi ngihlala lapha yana because ngithabo lo muntu besemathexini so abantu besemathexini anganoma isitela sabona but akunanto nje endlini ukuthi kuyaphekwa so mina ngathenga izinto zokupheka ngathenga nowodwa ngathenga nje izinto ngoba benginakho ukuthi kumele ngiphume la kumele ngiphume so ngathi mangiphuma nje ngoba ukuthi nje la ngiyakhona yonke into ikhona kwaba ukuthi umbhedo ongekho because ngathatha nje konke engikuthengile ngaya ngale fika ngale ngihlale ukupheleke lo msebenzi kuze kube ukuthi ngingena ngapha komsebenzi ngithole lo msebenzi sengikuwona ke manje lapho ke shem la okwashintsha khona yonke into mangibuka lapho washintsha khona ngoba ngawuthola umsebenzi abazali bami ngise behlupheka ngase ngathi ngendlela abahlupheke ngayo ngifuna ukubabonga ukuthi nje kuze kube manje right sisinekhaya sesi right ngifuna ukubabonga angazi ngaspenda malini lapha ya mhlawumbe 50,000 ukuthi nje ngibenzele nje ukubabonga ngabenzela hayi kwaba right futhi emva kwalokho kube khona ukuthi khona umsebenzi omele wenziwe futhi ekhaya nawo waba short notice ukuthi next month kwenza umsebenzi wenkomo ezuthu futhi ube ngangazi ngangeke ngisengwenze lo msebenzi okay fine thenge lezo nkomo kukhona ubhuti wami omdala athenge inkomo nami ngithenge inkomo masithenga lezi inkomo kwenziwe kumsebenzi ngosuku lomsebenzi angithi emakhaya kufike kuba khona into ukuthi mangizoba nomsebenzi kuqala ngeembuzi so kuhlatshwa imbuzi namhlanje idliwe kusasa phambi kwakusasa inkomo kuhlatshwa inkomo siyadliwa kushuthi ngosuku lokuhlatshwa kokudliwa kanje kwenkomo because kwakuMonday ngithola icall evela la eGoli khumbula ngisesikoleni esisha inkomo futhi permanent so follow principal mele ngi-attend i-workshop la eGoli eSandton ngisekhaya kuphoqa ukuthi angisiphi ngisafuna umsebenzi there's no way ukuthi nginganqaba ngibuye ngishiye kanjalo ngosuku lokudla ngicabanga yimi lwenze lo msebenzi but yimi ongasekho kulo msebenzi but then it's fine it was like it's fine because nala umsebenzi lo ngaphanya udinga ngithi ngibuye ngize la eGoli ngakhala ngasweke empangeni ngaze ngazofika la eGoli ngikhala ngafika la wafika ngo-1 ekseni mangifika ngo-1 ngathi ngeke ngilale ngoba mangalala ngizovele ngabe kusavuka yithi ngihlale until ekseni ngihambe ngenze i-workshop phinde futhi ngibuyele ekhaya hayi makube lo msebenzi but wazi yo kwaqala lapho ke nje ukuthi kube worse vele bekunzima ukuthi ngoba okunye ngiyakujumpa cause ngoba ngisho ngathi okunye ngizocela ukuthi ngakusho kwaba worse laphana ngavele nje ngahlanya like ngabona nje ukuthi lento mayiqala ngokuthi ngikhohlwe yazi ngikhohlwe ngikhuluma ngokukhohlwa ukuthi mawupheka i-rice ukhohlwa ukuthi upheka i-rice lize lishe uze uthi kuyanuka kodwa ingqondo ayibuki ukuthi wena uphekile la ngitshela ukuthi mina ngikhohlwa ukuthi kumele ngiye emsebenzini ngikhohlwa ukuthi namhlanje usuku lokuya emsebenzini like ngithi la ngihlala khona ngihlala endlini yomuntu wayewuthisha so ngizombona ephuma yena futhi ngendlela agqoke ngayo idosikothi uyasho emsebenzini but mina akufiki kimi ukuthi nami mele ngemsebenzini angithi
ngikhohlwe lokho ukuthi yabo nje makuthiwa ngivula umnyango ngalala nguvulile ngubona like uvuliwe hayi ukuthi awulokhu uvuliwe so kodwa inqondo ayisho ukuthi vala egoli cabanga but kwazi lapha kushube ngikhohlwe ukuthi ngisho ngifike emsebenzini mhlawumbe kunento ukuthi okay fine ngifuna ukwenza lento mangifike endlini mhlawumbe umsebenzi mhlawumbe mafike mangidlini ngitype or something mangifike endlini ngizoyikhohlwa yonke like ngikhohlwe yonke into ekhona nje emhlabeni ngize ngisho ekhaya ngithi ngeke kunenkinga eso mangabe ngisho ekhaya bengihambe komunye umuntu hayi umuntu afika asho nje bese nje abala izinto nje engeke ngikwazi ukuzisho kuma camera kuthi nje from lo msebenzi loyo khona shuthi kuvele khona izinto ezenziwa mina ke angifuni uqhama mangisi umuntu okholela kakhulu into enzokuthakatha yes so ngisho besho nami ngibona but bengafuni ukuyiaccepta lonto but ngibona isimo futhi nalomuntu asazasho ukuthi wena ungafa nokufa because awufuni ukuyikholwa izinto ezinye ngisho zikufikela like ebusuku uyibona but awufuni ukuzivuma ukuthi zizwe hayi ngibuye lapho ke nginomuntu engithandana naye uright uwenza yonke into hayi yabo nje ngase ngimbona athi uyintuthwane so wazi wangivulela icase ngalanda amaphoyisa emsebenzini ngabiza nje ngiseklasini wathi mangithi amaphoyisa nje mfana ngiyakubopha ungibophethi ngiyamthuka like nje uyinto ngiyahlanya futhi uthande kuyahlanya ngiyibona ukuthi uyahlanya azafune ngisho ukufonela ekhaya ukuthi abangilanda ekhaya ngoba isimo asikho shushe emsebenzini nakhona kwaku affect umsebenzi wami but shushe mhlambe nje kwakubuye ngazi ngendlela yakhona kungathi kuba ngcono kufikele kube ngcono yeah but kuye nabantu nje abasondelene nje ngishaba yazi nje yo yazi abona nje angazi singachaza ngithi lento engenza okay fine ngibuka ukuthi ngihlangene nginuka ke ngifuna usizo but nje ezinye izinto nje ukuthi zithinta kakhulu umsebenzi ezinye izinto nje eziningi zathinta nje umsebenzi wami kakhulu ukuthi usuku uyirisk ngapha esidini lasekhaya ku right yonke into right bayazi nabo ukuthi ngiyasebenza kodwa impilo ayikho impilo sekashintsha manje kushintsha yonke into nje yonke into upside down hayi bezame ikhandla abazama ngayo uzokuba ukuthi nize ngithi ngahlaphe nanahlala khona ngathi ngiyacindezelewa something ngishintshe flat ngihlale kulenye flat kube Westwood angazi yazi ukuthi babukela ngazi ngizoyichaza ngithini because ngezinto engathanda ukuthi ngizisho la yeah kodwa enye into ebibhlungu ukuthi the time better ngakimi khona la kuphakama ngakhona kubantu abaclose yeah and makuphakama ngakimi kuze kube ukuthi kunamagama asho ukuthi ubani uthwala ingawe yabona and nami ngiyabona and angithi umuntu mayekhuluma ukumuza ukuthi basi lo muntu wakwathi kimi wayethuthini mesho kanje ngapha kuyaphakama ngapha kuyehla ngapha kuyaphakama ngapha kuyehla and the way kuphakama ngakhona understand uyabona ukuthi there is something epushayo ukuthi lento phela mawusebenza ngithi uyasebenza uthenga mhlambe inkomishi kusasa uthenga ispoon mhlambe ukuphela inyanga usunezinto but la makuphakama yonke into same day ngapha kuyawa konke like ukuthi izinto eziningi zithinta abantu so angikwazi uzimention yeah but kuyaphela futhi akuphela kimi ngedwa nomunye usisi wami oshadile nayo uthisha nayoshadile naye futhi yena ngathi nje kuyaphela nakuye nje uyinto nje inhlekisa endaweni nasemsebenzini wakhe kuyaphela but angithi mina la ekhaya ngiyakhile ngenza yonke into ngenza into shuthi ngibona ukuthi wena usile wena yabo like sekube nalamagama uthi vele ngisho ngifunda kwakushuthi ngisile yabo but yazi ngifisa ngathi mhlambe bungangena engqondweni nami uyiride lento engifisa ukuyisho but engakhona ukuyisho kube nzima okay fine kusikusho lapho bese ku affect manje sengiyagula bengasimntu ogula ukuthi ugula sick yabo bekugula nje ukuthi izinto ayihambi kahle kusengigula manje sick lokho ukuthi ngiyagula kumla nje la esikoleni ngangathi ngibhale ebhodini ngibele ebo masifaka ama chat ngawa lapho
ngaba bomvu umlenze wonke ibuzi ngiwe kanjani yonke into nje ngithintayo iyaphuka yonke into nje ngithintayo iyaphuka but ke angiyekile nokuthandaza ngize ngihlala ngapha ngithi ngapha eflatini elisha but still inkinga isasekhona ziningi kuningi uthinta ngapha okay fine lokho impilo nje lokho ngiqhubeka ngendlela engiqhubeka umsebenzi ube kwi risk ngibona ukuthi umsebenzi wami manje kwi risk sengawuluza noma inini and ngiyabona ukuthi lento ibuya la ngikhumula ngelanga ngake angithaba lento yo TikTok ngathi TikTok ngelanga because ngithi ngihlalela ngejoint nasi umuntu we-TV umuntu we-phone instead ngoba nje ama-podcast akuhlezi ngoba ukuthi kwi-phone umuntu nje we-phone i-TV gcina ngokukhokhela nje i-DS ngingene angilala ebusuku kuze kuse ngihleli and angozeli ngisho emsebenzini kuze kuse ekseni ngihleli kanje ubuthonga bufiki hayi ngene online lento ebusuku sekule abantu abaprofethayo angi-entertain lezo zinto but ngelelo langa ngangibhala something bhala kwaku-1 ekseni kube khona ishuthi kwaba u-live angazi kanjani ngithi nje ngizwe umuntu ekhabiza igama lami lo live yibo mangithi athi ufuna ukukhuluma nami hey mina vele kanginento ukuthi lezi zinto vele yabo izinto zamanga yabo so ngingathandi entertain but lo muntu kuba nalethi kumele uthathe number yami ungifonele hayi nangaphela ngenze ngithi ngiyatanta enkingeni ngiso enkingeni yes ngimfonele ekseni angitshele yonke into angitshele nokuthi wena kwasuka kanje okay ngiyamthemba ngoba vele izinto ayizisho zazikho but mase kumele athi ngangisiza hayi kwaba nento ukuthi hayi ngeke ngisize lo kwangaba le madoubt ukuthi ngeke ngisize yes but ngoba sengiyazi okay I'll pray ngizowenzani ngenzeni okay fine hayi kuqhubeke izinto nokuthi zehle but emsebenzini imali ngiyasebenza futhi ngiyabona ukuthi ngenzani noma ngingasakhona ukuthi ngizimanage but sengiyabona ukuthi hayi iyehla kodwa khona isasekhona kancane lokho ukuthi phela ngiyasebenza hayi kube wesi ngusengaqala manje ngiyagula emsebenzini angisayi senginongayi emsebenzini senje nongayi emsebenzini but ukwazi kuningi yazi hayi so mawugula uphethwe yini nje mhlawumbe ikhanda nje leli khanda lele engasho ukuthi ke ngizophuza grandpa kube ikhanda liserious ukuthi ngisho doctor mayefika nje uyababaza ukuthi angikwazi ke mina leli khanda nje yabona mabe kuthenza ama test urana ama test yonke into nje senginto nje hlezi igula nje ekhaya emsebenzini yagula okay fine ngithi nama protection order khona la lo muntu angibopha ngithi wagcina ngenze protection order nama protection order so nje impilo yami limited uthi nje noma ngigcoba kumele ngasemsebenzini angithi nakhona kuneza khona nangapha empilweni nje kunaza khona nasekhaya kuneza khona but kukho konke lokho ifamily yami lokho ingakimi mangithi family ngikhuluma ngomama nobaba okay nengane zakwethu okay fine kuze kufike last year lapho ke ngisho imali ayisekho angisa afford ukuthi uma kuyipayday angisa afford ukuthenga isinkwa sokuthi ngidle isinkwa sa 20 rand angisa afford sekumele ekhaya ngithini ekhaya ngibatshela ukuthi imali ayikho ekhaya okay baya understand ukuthi vele ngibhekene nanokuthi ngimdala efamilini yabo baya understand nanokuthi izinto futhi bona ke bangcono understand kakhulu because bona bayakholelwa yabona mina kwami kunzima ngoba mina vele angikholelwa yabo so last year ngikhumbulahle ngoDecember ngekhaya imali ekhaya ngafakela kuDecember ukuthi ngihambe ngekhaya imali ayikho angazi ishone phi angazi yayo nabe emotional ukugula ukuthi ngiya ku-doctor now and then but umholo wonke ungakwazi ukuthi ushone phi qala sekhaya ba complain okay uhambe kuze kube ulonyaka uma kuba ulonyaka last year ngivele ngiqale oyinye into ke manje ngivele ngimilwe kuthi nje kusengathi ngishile abo kube namanzi ngibe namanzi la enyaweni lonto yayingekho nkulu la incane ngizokubonisa yayincane but ubuhlungu babukhona ngisho boku30 ingane kungcono hlale kuze kuse ibhlungu lento hayi ngihambe ngikudoctor hayi nayo uyangijova nje kwenzeke lutho iziphele ngiyaphinda futhi ngiyagula phinde futhi imile ngapha kulomunye umlenze same thing angiyazi ibuya plant inkinga zithebe angifunwa umuntu angifuna nayinja nje lekhonkothayo ngendlela nje ongizima ngayo sengiphila impilo ngokuthi ngiyaforsa ke manje
ngiyaforsa ke manje futhi ngeke uzungibone ngoba nje ngisho ngipostela nje izinto nje angeke uzubone ngeke ubone ukuthi lo muntu ubhekene nenkinga angeke abona nje ngisho uzobonela podcast uzothi ngihamba manje uzothi story sonke because bekunalento ukuthi angifuni ukuthi inkinga zami zizaziwa abantu yeah and ngoba ngitshela ukuthi akhumbula ngithethe umama wafeinta because angithi mina angisimi ngixoxayo angixoxi mina ngisho nje ngishekhaya bebona lento bazomangala because abazazi lezi zinto engikhulumayo because ngumuntu nje ovalela ngaphakathi so okay fine ke kuleke ngale nto eyangiphatha emlenzeni ngapha impilo inzima emsebenzini kunzima khona ukuthi ngingayi khona ukuthi khona into ethi resign kumbula ngazi ngabuza ku principal wami omdala ukuthi ma uresign wenze njani wathi uresign ngamtshela ngathi izinto ayihamba wathi nje no awukwazi ukuresign angeke nje uzoresign wena thandaza ngasho ngathi vele akazi ngibhekene nani mhlawumbe akumuntu oyazi ngibhekene naye uthi resign uhamba uhlalela ekhaya mhlawumbe ngifamily and ke but kwazi into ebisiyenze ukuthi after lo msebenzi engusho engawenza bese ngithi mangekhaya ngigule ngogula nje ngize ngibuye yabo mangabe kuvala isikole namhlanje Friday yes ngizohamba Saturday showcase Saturday ngiyalala ekuseni Sunday ngizogula up until ukugula kwami kuyashiya mhlawumbe ngizolunya emzimbeni ukulunya kophela mhla ngigibele ebhasini ukuthi ngibuya ngizegula makuyisisu ngizokhishwa isisu mangifika ekseni isisu siyonqamuka mhla ngigibele ibhasi ngizala eGoli so sekunalento yokuthi nje mangikhavele ngizogula ekhaya nje ngisho abantu bami abasangazi abangenjoy because mangisekhavele ngiyagula nakho nje kubuya lapha lekuthiwa khona owenza ukuthi ngayo umsebenzi okay fine shuthi ke nje this year ngo March ngahamba ngaye ekhaya but ngaye ekhaya hayi ngoba kuvaliwe ngaya before kuvalwe ilona la ngingathola ngale peace ekhaya ukuthi ngiphile ngibe right ngaze ngabuya ngisala eGoli ngi right mangibuya lapho hayi budukazi izinto ziba worse each and every sakhuluma mina ngemali angisakhulumi nemali uyaphela 3 days ngingadlanga hayi by choice anginakho yes and angazi ngizokufuna kubani imali ayikho ngiyaboleka ukuthi kuze ekhaya ngihambisele ngizoboleka le ngithathele ngibeke la mangihola nje angithengi konke maholela ngithi uthenga igrocery mina ngithenga igrocery mhlawumbe mangithengile ngizothenga 2 kg rice nama soup pack yalento ekuthiwa ama soup pack lengathi braai pack kodwa kwamathambo ngizothenga khona ngazi kuzophuma isopa ngithi fortunately emsebenzini angithi udlu yi1 so it's not like ngizobona abantu makuphelile akekho ngizomtshela nginamngani la eGoli shit okay fine imali ayisekho sengiphila nje leyo nto ngibonus ngoMarch ngihambe ngekhaya ngoba ngithathe ngisekhaya ngizama ukukhoka ikweletu ngikhokhe budukazi zonke kodwa nginazo ngalo bonus kwathi ngithi ngibonus ngoMarch kwathi phela lo March izikweletu zasezi 2 times lezi engikhokhile angazi sezi 2 times hayibo kanjani manje angithi ukubona thina ke oJesu sinakho ukuthi enginekweletu kodwa mafe bonus yami ngizoba right mina ibonus yavele kwaba ngathi ibonus ibizo ngithathela kwavele kwawes bengithi noma nginazo ikweletu kodwa bengikhona ukubanika ekhaya manje mina ngingabi nalutho ayisekho nezo ekhaya ayisekho susele uwe noma uholele kuyafana futhi sengifisa ngathi umsulo omholo alisekho because imali zabantu and wes ke ngikoleta abantu abasuke beclose emsebenzini ukuthi umele umkhokhele because mongamkhokheli indaba mlonyana hayi kuthi ke nje kuthi ngo May ngivuke futhi lonto engishoyo ukuthi ngivele kuvuke ngathi ngishile ngisho ukuthi uyabuya lento imila ngathi ibhajaza ngathi ushile nje ngathi ushiswa amanzi mayimila lonto hayi abona lo babhlungu nje angibazi ngaphathisa ngani ngihambe ngekudoctor athi udoctor isolution la ukuthi unqunye lo mlenze ngoba lento iinfection izohamba imlenze yo2 lento leso kumele ukuthi umlenze unqume hawu futhi ngendlela ayisho ngayo kube nganginomuntu oyisihlobo sami wayongisanela nginqoma ngalelo langa manje ngiyabuza uma nginqunye umlenze uthi phela umsebenzi ngizosebenza kanjani nomlenze oyi1 ngifanele ekhaya batshela uthi hayi
kunento eso ngifonela abazali bami so because ngithi mina bengasenamali yeah angasena phone awusena phone angisena phone buzi phone yashonaphi bengine iPhone sengidese ukuthi ngifuna ukukhokha ikweletu angisena phone sengihlala nje kanje angina phone nje ukuthi ungicinga uzongithola la ngibona hayi lempilo ngabi na phone ngizama unye nje kwisikolo nase phone ngithole bese ukuthi angazi ukuthi iphi inyanga but this year ngicela usisi wami umncane ngicela ngithathele ifone credit account yakhe angithathele usisi wami ufuna ukuthi ngizomkhokhela ngizomkhokhela nosimkhokhela kanjani angazi kodwa ngithi ngizomkhokhela shuthi okay angithi ngithe kade nje manje lento le ingimilile manje uMeya ngithi sesizovala sithi uJune shuthi bese kuba ekhaya bethi bona buya uze ekhaya kusele 2 weeks ukuthi kuvalwe yabo bethi bona buya uze ekhaya ngithi mina bayazi emsebenzini wami ukuthi kanjani angeke ngikwazi ukuhlala u2 weeks ngingayi emsebenzini bayazi bona ekhaya ukuthi emsebenzini kukanjani simo sinjani abantwana bebebhala abantwana bebetha ama report there's no way ukuthi ngangeke emsebenzini ngagcina ukukhuluma nomama ngalelo langa bayazi ukuthi ngiyagula and abazali bami ngithi ngiyabazi kanjani so uma bengakufoneli ngiyazi ukuthi kusukaphi cause ngikhumbula ngelanga mama mathi yena uyaphuma umuntu wesho omunye esho yena futhi usisi wami athi uyaphuma and usisi wami umama ngamfonela usisi wami ngoba uphumile ngithi kuyi yes kumele nginike usisi wami imali efoni anginayo bhalela imessage engithi mangiyibuka namanje ngisho ngithi yane akaza ngibhalele lo message ever since ngazalwa angisho the way angazi ukuthi ungisizeleni ngakhona ngithule ngamphendula angilali inhlungu zithini inhlungu lento vele ibe ngathi ikhuthile bama ukhutha ukudla sekubolile kube hlaza kuba ngathi ukuhlaza bese ngithi ithi ngisende isithombe ngisendeleni usisi wami ukuze ezoba bonke isikhathi lento ibanjani mangithi okay ngiblokiwe kaze mina ngiblock umuntu wasekhaya bathi namhlanje ngiblokiwe ekhaya bangifoneli nekhaya ngiyabazi abantu uma ngiyaphila noma njani abangifoneli bengibuza ukuthi unjani ngoba ugula okay fine ngithule kuzoba ukuthi kuvalwe izikole akekho ekhaya ukukhuluma nami ngize ngikhulume nobhuti wami lo ngilamayo ngitshela ukuthi bhuti ngiyagula kanje ngoba kuvalwe izikole anginayo imali ekhaya yeah kodwa ngiholile kodwa imali ekhaya anginayo athina kuba ukuthi mase ngibona usisi wami lo sengiblockile ngithi le mali ebenginayo ukuthi ngizoyikhaya ngoba bengibhizi ngiphanta imali ekhaya so le mali ekhaya ayithi ngikhokhele lo muntu phela umuntu ongasangikhulumisi hayi ngimthumelela imali yakhe abonge ayivalele umlomo wakhe kuthi uboy wami lo mdala loya so sesugcina umkhokhela yonke imali ngamkhokhela so uboy wami wenza grade 12 uboy ke so and naye besinokuxabana ngithi mina wena ungifoneli nje ungicheck ngifonela uma uzofuna airtime uzofuna imali usho ukuthi ngelanga angifonele uboy ungifonela usekhaya okay uboy angitshela ukuthi akahlala ekhaya usenza umatric sehlala emqashweni but that day bekasekhaya angifonela angitshela ukuthi mama ngiyahamba ngishowe necamp yesikole kusasa like kusasa bese ngithi mina why uzongitshela manje ukuthi uhamba kusasa athi naye esikoleni mama basithola incwadi manje wara okay fine bese ngithi mina angithi umama mina sengino 2 weeks ekhaya bengangifonela ukuthi yes baphumile kimi yeah bese ngithi mina ngimuzwa umama ekhuluma kwi-background bese ngithi mina ngicela unezwe ligogo wakhe ifoni bese thena unokungibiza nje ngoba nguthandeka bathi TDK so unokungibiza athi ma TDK yabo athina gogo nawo ma TDK athi ufuna ukukhuluma nawe amnikeza ifoni hi hello mama hayi angakhuluma efonini hayi mhlawumbe kwaphela 3 minutes ngifuna ukuzokhuluma yini angakhuluma lokho sabathi hello ngizibo ngimosha imali engane ngivele ngivale kanjalo ifoni before I vale ifoni ungikhulumise nengane yami
encane. Okay. Yathi mama siyahamba sina sekhaya. But ngingam entertain because indaba ukuthi bayekhaya into engekho abayi vele ekhaya kubo. Yes. Hayi. Lento ngiphathe kabuhlungu ukuthi umama akasakhulumi nami. Phekwe into zonke osuzwe. Into zonke and yena uyazi ukuthi ngigowa ini. Mama uyazi ibona bazi kangcono bona ekhaya. And bazi konke bona bazi konke. And umama une memory. Umama ukukhumbula ngisho into eyenzeka mina ngizala. Umama une memory nje engaze ngiyibone. Hayi ukuthi ukhohliwe. Hayi ukhohliwe. Athi inhliziyo yami ebuhlungu ngikhale ngithi yo umama uphumile kimi. Baba mvese shaya istroke so nje hayi indaba yakhe ngisho ukukhuluma mina umemeze yabo. Hayi ngithule. Bese ngitshela usisi wami lo ngithi ushadile. Ngithi yazi sisi ngoba ngigula ekhaya bangifoneli. Ngiyazi ukuthi akusikhona baswele ethamba basho baphumile kimi. Kulezi inkinga bona bakhetha ukuzophuma kimi manje. Hayi usisi wami hayi vele uya understand inkinga sibhekene nazo. Nje lezi zongathi kuthakathi or something I understand usisi wami. Hayi ngikhulume naye usisi wami bese hayi kuba ukuthi nje ngivala ifoni nami ngivala ifoni. Ngakusasa usisi wami angifonela athi uzomangala ukuthi umama yephi ngithi umama yephi athi uhambisa ingane zakhe ekhaya kubo. Khumbula bhuti wazi ukuthi mina ekhaya kubo lezi ingane ngahamba nini mhla kwi-COVID angithi ngishayiwa ngithi ayiphindanga za ingane zami ngoba sesizoya namhlanje mina ngingatsheliwe kuzoyenzakalani lapha mabefika ingane zami bezenza hayi inhliziyo yami bebuhlungu ngalelo langa ukuthi ekhaya shothi baphume ngalondlela and angisekuvaliwe so first week kuvaliwe isikole bayazi makuvalwe isikole Friday ngizobe Saturday manje ubani uTuesday angibuyile ababuzwa ubuyile ngani shothi nje abanandaba uthi uyabe sindaba yabo lebo hayi inhliziyo yami bebuhlungu ubaba wengane mina bengakhulumi naye I think maybe for 4 years baba lezi ingane kodwa uyayicheck ekhaya uya every weekend ekhaya ucheck ya hayi bane bond nje but mina nginama number akhe hayi ngifuna ama number ngacinga ama number ngize nginike oboy wami angithina kusiyo ubaba wakhe but ushuthi unayo number awunini number yobaba walapha anginikeze ngimfonela ingane lapha kanjani hayi bavumile nje ekhaya kini okay bese ngimuthu kancane ukuthi yazi lento eyenzakala ngithanda ukuthi ingane zibe lapho mina ngingazi yeah yena ase kanjani yabona naye kube ukuthi akangithemba ungathi mhlawumbe ngiqamba mama because uyazi ifamily yami isiprotectana kanjani so there's no way ukuthi bengaletha ingane engashongo yes bese ngithi mina bazobeya nini ekhaya ethi bazohamba ngoLesine bese ngithi mina okay ngizohamba Friday because angithi family yami usisi wami ngiblockile umama amphumile kimi mangekhaya ngiyakubani mina because angithi fanele ngengane ingane azikho ngizolinda ingane ibuye hayi ngizama imali umuntu engizwana naye wena wanginika imali ngahamba ngayika naye futhi akazi lutho nkosamntana abantu angitshela ukuthi akazi lutho nje wazi ukuthi nje uthandeka yakho umuntu onothanda nje ngothandeka yakho umuntu ohleze ehleka nje ngothandeka because maye khona ngizasho ukuthi ngiyahleka and naye ngithe ngisho umtshethi yazi khona ngiyakhona wangidika ukuthi ngiyaphi because uvele aka understand ukuthi akabona ukuthi mhlawumbe ngakhona into engibhekene nayo yeah hayi ngomela ngichaze ngoba ngisho emsebenzini ubuye eli weze flat indami wathi uyapi and angazi ngizomtshela ngithini angazi umtshela wathi uzongihambisa la ngiyakhona ngathi mina ngiyakuthi wathi ngizokuhambisa ngathi mina don't worry ngaze ngamtshela kancane ngambonisa umuntu ukuthi ngikhuluma nawe so but nakhona I'm like I understand namanje ngiyaza understand ukuthi ukuphi because lento engikhuluma yena akangazi mina ngumuntu onenkingi wazi mina ngumuntu oright futhi mangakutshela mina ngoba ngizwana naye akazedle endlini yami hayi ngoba mhlambe kusuke kuukuthi akadli ngoba angithi vele kusuke ngekho ngizomphekela vele kusuke ngekho ufika nje alala so ufika nje alala so akufiki ukuthi mhlawumbe ngizi inkulumo ezwe ngasedleni kuba ukuthi nje mayifike eli ngizoya downstairs phansi eflatini sihlala aphansi kubonje yabo amakhasi ngase siyalala siyange eflatini siyalala kuthi nje kunikasa ukudla akazi nje naye futhi mongombuzo wakukudla kuphekwe imazi sekudla because ngisuke ngingenakho yena akazi ukuthi ujethi mina yena indlela athapha ngayo ukuthi mina angizwani ukupheka athi ngivile uba nokuthi hey vele wena uzwani nokupheka yabona uba umuntu kanjalo so
the way nje kunzima ngakhona okay fine kufika ukuthi ngihambe ngekhaya ngasekhaya ngekhaya angitshelanga umuntu basho isikhwama sami wangithatha yena wangihambisa erenki ngagibela ngihamba ngekhaya ngihamba nje usuku lonke angaziwa ekhaya bekunento ukuthi uma uhamba nje uyaziwa ukuthi uyahamba uyaphi ngisho ngibuye ekhaya mina ngifonelwa ngize ngizongena eGoli ufikile sokuphi noma ngizobuya ukuphi imoto ukuphi yabo la namhlanje neminyaka o5 ngafe eGoli bengiqala nje ukuhamba ngaziwa umuntu ukuthi ngiyahamba ngekhaya noma ngabe bengine accident bengeke kwazi umuntu ngifike ekhaya mase ngisendleleni angithi nginelonda ngikhona ukuhamba kahle ngifonela uboy ngifonela uthini azongihlangabeza ngafala mhlambe 7 times ngayibamba ifoni mangifika ngehle stopini cause kumnyama sekusebusuku ngehle ngigumula icathulo ngihambe ngeenyawo inyawo sekhathele kade ngilengise lethe kusebusuku ngihambe ngeenyawo ngize ngifike mangifika ekhaya bangijabulele but ngiyeza ukuthi ubani ujabulela onyika umuntu angithi ngifike nje behle sitting room kanje ngafike nje ngavula umnyango hawu ma yabo ingane nabo bengijabulele ngihayi beyikhwama khiphe ngikhiphayo mina bengithi mangekhaya ngifike hlala ifamily ngikhipha amasukesi amakhulu amangaka akekho umuntu ongenayo impahla lapho phakathi ingane zosisi bami wonke umuntu bazali bami ayekho umuntu ongenayo nje impahla uthi nginempahla entsha thengela wonke umuntu mina mangithenga ekhaya mina nginengane ezo3 kodwa mangithenga ingane engiyithengelayo ezo7 futhi hayi ukuthi okwakho kuyabheda nje ngithenga ngothando kubo bonke anti mangithenga mina mangibathengela ingubo ezo2 shuthi ngithengela ingane nami ingubo ezo2 ngathengela ingane seswami ezo2 usisi wami uzophinda athengela ngithe zakhe suthi ingane zakhe asisi wami ngicela sezinempahleni ngiphatha nginandaba naloko angikubali futhi kuze bekusuka uthando into enginandaba nayo la sengisho ukuthi nje uthando benginalo nefamily yami yes okay fine ngifike this time ngizokhiphana anginalutho bese ngicinge e-wardrobe ngithi okay lokho cause mina futhi kutwazi abonga bangisidudla kanje angisona isidudla mina bengasona isidudla uma ngabona ithombe zami ngimncane nje kahle but into enginothisa ngami mangine stress ngiyagain weight ngoba ngingaka angisela zongisho impahla cause impahla enginazo mina bengiqokusa 34 nje manje ngiqoku 42 so sengicinga impahla endala ukuthi okay bani ngamlingana lokho sengenze siphela mangifike ngifana something ugelwa nje lomncane athola ngalutho ungcono usisi wakhe ngoba usidudla ngiyaso bengimthethele impahla engangiyithengile thothi ngayigqoka kancane yabo ngiphethe lutho ngangino 100 rand engangunike omunye umfana ngimjayele emsebenzini hamba ngothenga usweet into uthi phema sweet aseGoli and bayazi ukuthi mangifika ngifana nosweet ngifika nayo yonke into yaseGoli mangifike nje mina kuba mnandi khaya ngifike ngikhiphela izinto nje engasile ngiyiphethe ngihambe nesikhwama this time around lo ngafika eGoli mina ngihamba ngesukesi elisinda mhlawumbe lapha phakathi khona ama cosmetics ami phela mhlawumbe nengubo eyodwa ukuthi mangibuya ngobuya ngayo angiphathi impahla ngoba ekhaya ngigqoka into kamama ngoba isukesi amasukesi angithagcwelisa izinto zabantu lapha lokho ngihamba nebag ngoba ayikho into ngizofika ekhaya mangifika butwazi ekhaya hlale but ngiyawubona umoya ukuthi umoya ukho right awukho muhle and awukho muhle ngisho enganeni zami awukho ngisho muhle enganeni zami lencane ke ngoba incane ibingitshela ubani wathi ngawe izinto ezibhlungu butwazi bengatshela ukuthi bengatshela ingane zami ngokuhluleka kwami ngoba nakho mina nginenkinga kanje abasho ukuthi mama wakho ubona sinendle enhle kangaka umama wakho cha kuhluleka ukuthi umama wakho uhluleka in hayi umhlala ekhaya uthi kwakuTuesday ngafika Saturday weSunday isonto bese ekhaya egcekeni Monday umama nosisi wami behambe bedrobheni mabebuya babonsela ngithi ilonda banginikeza bangiphathisa into zokuphuza zesizulu angithi la eGoli ngifundisa kakhulu kwa doctor ngoba kukho kwesinto ngale bangiphathile kwesinto ayingibonge futhi nakhona ngibonge hayi ngizophuza vele ngakusasa kusekseni nginothi usuboy wamakekho hayi uboy but ngingabuza umuntu kuzothi ngo1 ngihlele eminyango because usekhaya ngoba ngishilo ngathi makhaya mangisekhaya ngiyagula vele ngihambe ngigula ngithi nginemnezi but sifike yawo esanguthi ngiyaqulwa manje ikhabe sengiqukula mangikhisho phandle sengicela ube endlini bengibuyisele endlini ngicela ukuya phandle phela nje kanjalo so ngaso sikhathi ngisemnyango ngizumama akhuluma nefoni akhuluma ngiyeza ukukhuluma noboy and bakhuluma ngendaba yeID
angithi ngithi mina kwena ngithe ngomatch ngihamba ngenza ID so ID ayenzeka ngabathi khona into eshodayo so ngase ngithi mina ku boy mangifika ngoJune ke sizohamba soyi2 siyokwenza futhi ID yeah so shuthi ngibona ngokubona ukuthi vele sengiyahlupheka ngisenamali shuthi ngeke ngiyenze shuthi bona ekhabenikeza uboy imali ukuthi akahambe evukwenza ID mina ngikhona ekhaya ngitsheliwa ngithi mina vele ngeke ngimsize ngalutho so useless sengi useless kanjani enganeni yampho okay fine Sina uvena usedrobheni wenza ID ngisho nje ngithi mina hawu uvena sengazihamba ngijenanga bese ngivela umlomo wami futhi kuhamba insuku ngibona ukuthi hayi angilali ebusuku kuze kusekuseni ngihleli kanje inhlungu zingenzana sezidouble phela ezokuthi manje ngila ekhaya and ngiyabatshela abomakhono ovuka ochama ngizobatshela ekseni ukuthi ubani uvuke ngo12 ubani uvuke ngo3 ubani uvuke ngo futhi nabo sebeyakhola ukuthi lo muntu ushutha la ngempela kuthi ke kufike nje into mina ngisimuntu okhulumayo uthanda uyihlekela nje umuntu okhulumayo noma binke nganani but nje ngiyayifihla nje ngisho ngithi smiley face ngalo langa ukuthi hayi angikhulume lento eyangihetha lento enzakala bese ngiyasho ngithi mina azikhona into engayithandi enzakala la ekhaya khona umama nobaba nosisi wami omncane vele bahlala ekhaya beshuba ingane zami nengane zasisi wami izinto enikhulumayo ngami angizithandi ngibabalele ukuthi guys niyazi ngisuka aphina la ekhaya sihlupheka singenangishindlu kusekuseni isimile imvula mayinetha ngakha ngenza yonke into and nakhona ngiyabatshela nothing ngiyanibalela but anikhumbuli ngisho kuhle okukodwa engikwenzile anisakhumbuli manje ngikhuluma kabe enganeni zami ngikhuluma kuyimanje ingane yami ihambelayo ukwenza iID ID into serious kanjani angangitshela ngoba mina vele beyazi ngeke nginingi ngisho 10 rand ngabatshela kuningi ngabatshela khona angili futhi nabo ngiyabatshela nje ngibe ngihleke ngibatshela ngiphinde ngihleke like cause ngiyezi lento le angeke ngihambe ngingabatshelanga ngibatshela mama wakho igama lodwa uthi ngiyaphuma mina ngumuntu futhi ngiphumile manje kuwe wathi uphumile umama wami umama owazi yonke into ngami owazi ukuthi sisuka phi owazi ukuthi inkinga enginazo nokuvuma ukwenza umsebenzi ngangiwenza ngoba ngithi ngisiza bona konke engikwenzile mina angeke ngisho imali yami engisebenza ngienjoy but bengifuna enjoy bona but kwazi mangabe khona nge20 mina makuyi20 ngisho ekoleni la kufunda khona ingane zami nekaseswambe kwazi ukuthi ngo1 zilandwa imoto ngiqasha imoto 1.2 ihambe nabo boyenza icrosser nje bekwinjita sekhaya kwazi ukuthi nge20 so ekhaya bakhohla umama utshela mina emehlweni ukuthi uphumile kimi ngikanje ngoba ngikanje athi umama uphumile kimi ngaphuma nje straight ngasekhabini eumhosha so ngaphuma ngahamba yazi ngangicinga noma yini engingayidle ngibulala same time into enhliziyo yami ayibhlungu ngayo ngangifuna noma yini yazi ukuthi khona lento ekuthiwa inhlonhla inhlonhla ngathi angisho umuntu unameva yes kwawusangithathe ngishameva ngithi emehlweni ngihlambe ngingaboni like ngangifuna kwezinto ebhlungu mhlambe ezongenza ukuthi nje awe ngezwe ingane yami lencane lasibona mama engimemeza mama avele ngacasha ngehlahla kwamemeza zabuyela ekhaya ngathi no angeke abantwana bami noma ngabe kuthiwa batshelweni ngami kodwa mina ngikhule nginabazali so angibafuni ukubafisa into ukuthi ngabe nabazali ngenxa yami ngoba selfish kwami ngahlala lapho ngabuya ngibuyele ekhaya fengene umama nothi umama efamily lethu sinento ukuthi uma umuntu umonile uyaxolisa makwenzakala because nasi family nje umdala nomncane ngabonakala siyathandana nje kumsangano nje ekhaya yabo ngoba ngize ngathi mina yazi the way into zingibhedela khona ngicabanga ngiyothwala ngathi ngicabanga ngiyothwala baba ngizothwala ngawo athi baba yathwala ngamvelo base ngimdala yabo thatha ikhanda lami ukuthi nje singabantu abadlalayo sifeme nje edlalayo so ngisho izinto zikhona ngisho bengifonela ngibabikela inkinga zami yabo ngisho ukuthi kanje but kubale into ejoke ezongenza ukuthi after konke sengikushilo kodwa le joke izongikhalma down yes banjalo okay fine mama phumile kimi ngibuye ngibe ngithi
umama uzongibiza before alala or ekseni mabevuka because mawunecala ekhaya lithethwe ekseni mawuvuka or thethwa mawulala. Yes. Mama mangangibuza Ngakhuluma ndaba. Ngakhuluma. Kusengakusasa into kubingelelana ekseni. Angibingelele. Hamba mina ngiyobingelela. Mase yazi ukuthi kuze kufike kulento ukuthi ngize ngikhuluma ukuthi kwenzakalani ne. Yes. Ubhuti wami lo ngilamayo. Wathi kimi ke sesingicela ukuthi umoho lombole 5,000. 5,000. Mina ngi50 rand ngize ngimboleke ngolile ngoba angisuke ngenawo. Ngitshela mntana nginamali. Asaze ngifuna ukuthenga imoto. Because naye but kwazi naye lo negaxa zakhe naye suka kuyo lo msebenzi. Ube nomfazi wavele wamxosha umfazi like but angifuna ukukhuluma ngabantu ucela ukukhuluma ngami. Okay. So ngimtshengisa mntana nginayo imali athi ngifuna ukuthenga imoto ngoba sengithola itoho besenze Transnet waphela nje umsebenzi naye nje wangazi umsebenzi upheliswa yini base bambuyisela ke. So masabuyele ke athi ufuna ukuthenga imoto. So kunale inqondo ukuthi mhlambe ma umsebenzi uphele kube ngithi mhlambe imoto izomenzela something ya. Bese ngiyamtshela naye ukuthi yo so. Message yena singicela ukuthi ke ekseni uvuke wenzele abazali ukudla. Mase uyaxolisa. Leli gama lokuxolisa nginga understand ukuthi liqhamukapi. Because angisibhoqosa amawonile. Mina angisho ukuthi 100% but ngiyazi abazali bami ngaze ngibone. Ngiyazi nje aze ngibone instead nje siyathandana. Mhlawumbe ukubona mhlawumbe uthi angisenamali mhlawumbe ngisabanika imali enough. Ngithi ngiyezwa ngabhala ngathi one word ngathi ngiyezwa. So enqondeni yami ibuye ukuthi angeke asho lo uxolisa ngekho. Shuthi ikhona into bona bayaziyo mina engingayazi. So ngibatshele futhi ekhaya ukuthi the reason why ngikhuluma lento ukuthi uthe lo ngixolise ngifuna ukwazi singenzeni. Because ngoba ngisho ekhaya nothando ube khonto engangenzi baba bazongitshela same time ukuthi hayi wena ubhedile la. But ngingabikho ukuthi ubhedile kuphi. Hayi umama phumileke kimi. Sisi wami siyakhuluma naye kodwa naye nami nginalento nje ukuthi into ayikhuluma nje yanginyanyisa mangamnika imali efoni. Hayi nje futhi nje abantu enginabo la ingane zami kahle. Hayi ngihambe. Okube khambe lezo nsuku sangizazi bese kulo singaki. Hayi kuze kube ngiyahamba ngiyekhaya elikhulu nekhaya elikhulu ngoba bomdala sasihlala khona ngoba ngithi sakhula ekhaya elikhulu. Masuka lapho ke baba omdala wami ke ngitshela ukuthi ngizombonisa nokuthi ngiyagula kanje. Hayi bese kube khona izinto naye futhi angitshela zona. Mangifike ekhaya ngisho angifanele ngitshela abazali ukuthi hayi umkhulu uthi baba omdala. Hayi ngixoxa mama ayivalele umlomo wakhe. And ngiyamazi ukuthi kwakumningi engakusho ngalento engangisho kodwa ngathula. Uvalelo. Kube ukuthi ubaba naye ezothini. Beku Thursday Friday ngabuya ngeza la eGoli. Mangivuka ekseni. Usually mangisuka ekhaya imali yokugibela nginikwa yibo. Yokusuka ekhaya ngempangeni because ngisuke ngina kodwa isuka iaccount. So banginike kusuka ekhaya ngempangeni bese ngifike ngikhiphela imali. And that day ngiholile vele mangizala bengiholile. So ngisho imali engeza ngayo la ngayiboleka. Ngaboleka usisi wami egameni lokuthi ngizomnika amasignal nefoni. Ngabeya ngeza la ngathi mangifike ekamereni ngafike ngonisa ugesi ngasho ngathi ngiyahamba ngangishilo ngayizothi ngasho sengiyahamba baba wasubaba ena okay ayihambe kahle ngavusa umama wathula athi du and ngiyazi wayengizwa ngimyazi sathi ngithi sengiyahamba athi asho nje kanjalo phuma ngigibele ngihambe Friday nge18 ngize la eGoli lo ngafika la eGoli ayikho nokwangibuza wafikani ayekho nje nokwangibuza wafikani wahamba kanjani up until today ekseni sisi wami ngisendele text message athi ke uyakhumbula ukuthi ke angithola sa telephone wayesathe ekhaya iphone waseyiphatha setexini usize la eGoli yakhumbula isikhathi kuphasa telefoni ngaboleka imali yomuntu ngiyayicela ngathi ke okwamanje anginayo ngithe mangifika la ngifika nje la ngena la wathi ke ingane yami lencane angeke iye esikoleni ngoba uniform ayinayo angazi mayithi ayinayo ukuthi kanjani or kwenzakaleni angazi ngathi okay because angazi ngizothini
So ilokho nje okuningi angeke ngikhona ukukusho ngikhona ngikusho just to protect mhlambe abantu abasekhaya nento eziningi yeah protect nendawo engisebenza kuyo but kuningi so njobula eGoli unobani noyedwa ngingedwa nje ngisho ngathiwa ngife manje nje mhlawumbe ngaphela nje 3 months ngaziwa ngaphela nje because into bengiyenza every day ukuthi ngiyafona noma ngafonanga nje but ngizoyenza something ukuthi ngiyaphila noma mhlawumbe ngingafonanga WhatsAppanga but ngakusasa mhlawumbe ngizoWhatsAppa one of them side uboy wami or usisi wami or ubhuti wami ukuthi ngikhona because anginasihlobo ekhaya nje ngedwa owaphuma ezeGoli ngisho family yonke akekho umuntu akwezeGoli ngoba nakho izinto zibheke phansi empilweni yakho into zakho ziyahlehla ngento naye bazi ukuthi sihlehliswa yini kwenze njani awunalutho elithi sebengakudinga sebe ukuthi bakulahlela hayi into bangayidinga kimi nje into useless hayi konje into abangayidinga kimi yazi ukuthi so kodwa ubhlungu mngaka masifika ukuthi ngizazi lezi indawo zala eGoli but masuka la eGoli angithi uthi Hitlerberg yes mase first lo Hitlerberg modlule Hitlerberg uyale mangifika bekune accident abantu bakhona bathi sebeme 4 hours kube ne accident bese kuba khona taxi edlulayo NUF nathi sihamba NUF beshayela mahubi simthethe hey baphelile abantu lapha yazi ngathi mina ngathi ngifisa ngabe bengiphakathi waba sobhuthu duze kwami uthini ngathi ngifisa bengabe ngiphakathi lapho and sathi masihamba ngayibona imoto lezi ginqikile ayiginqikile le moto yami ngabona nje lapho akuphuma ngamuntu ngathi ngifisa ngabe bekuyimi ngifisa ngabe bekuyimi lapha ya eish because yabona ngisho endlini lapha ya yeah mhlambe ngelanga kuyosa nje ngizibulele because angithi ngisuke ngingedwa vele kusuke ngaze umuntu ongiphazamisa nanoma ngani because mase kufika and this time ku west because bekungcono uma ku west ngazi ukuthi at least ne backup ekhaya ukuthi mangithi manje angina backup ngoba ngisho ukuthi from Friday ngifika la eGoli Friday Saturday Sunday abazi noma ngafika noma ngifikanga abazi shuthi usisi wami wazi ukuthi ngifikile ngoba uthema ibhala ngangiphendula otherwise ngabe abazi nakhona ukubhalela ngeenkinga nakhona futhi ngibhala ngeenkinga into enginasawubona into ethi nje imali baba and into engibonayo ingane zami izitsheliwe ngami because uboy ngiyamazi wazalwa yimi ngiyamazi asi umuntu ushisho ufana nami asi umuntu okhulumayo asi umuntu okhulumayo but uyilengane ukuthi mangifika ekhaya alokhu nje la eduze kwami yabona but manje uyakubaleka lokhu nje ngisekhaya azihlali nami uyafika la athi thatha ifoni yami yenza ifoni mina vela ngibi namfihla ifoni thatha ifoni yami engisuke ngikwazi ukuthi angifuna bonwe ingane ngiyahide so simabeyithatha yabo athatha like abe nezinto ayicelayo this time around azecele ngisho azecele ngisho yes because uyazi ukuthi umama into useless not like umama nalutho umama useless umama akacelanga next so bakholele ekhaya ukuthi wena wenzani ngemali abacabanga mhlambe imali ibuye yaqedwa ezinye zeyidinga ade zenziwe ekhaya abazini ukuthi yo aze ngabhlungu bayazi ukuthi mina bengumuntu othanda izinto but uthanda into wambe ngibalansise bengahambi phambili yabona futhi akuthanda izinto ukuthi phela ngithanda ama club angiphuze ngisho ukuphuza mina isikhathi nje isikhathi esiningi nje ngisuke emsebenzini weekend ngisendlini Sunday nje check amasonto ngihamba mhlawumbe isonto sengabothi hayi akusile into yabona amasonto amanje abongiyeke ngitholela isonto boso ngumuntu amasonto angisiki ukuthi umuntu mhlawumbe ngispend imali angisinto spendayo so mawubheka konakele lephi yini le yipi la ungathi ukhomba khona ukuthi imali yami kahle iphelele la yebo khona mhlambe iqedwe izinkinga engiyilethelwe kodwa iphelela kuphi mawubheka kuphi la efika umgodi nje odla yonke le mali okumgodi ongasakwazi kwaona ukuphuma kwaona ukuboleka imali
angithi nasekhaya ngithi ngubaba egula ushawe i-stroke last year September. So banokumgijimisa. So uthola ukuthi baboleka imali egameni lokuthi mina osebenzayo. Wena kufanele ungene kulezo kweletu ukhokha into zasekhaya ngapha kwawena umele uphile ugcina uthatha ikweletu. Ngoba ngitshisi yabo manje ngoba nje namhlanje ingadi ngazi 21. Idinga 21. Angirentile. Anginayo. Lo 3.8 rent angazothatha phi? 3.8 angazothatha. Ngoba namanje ngithi ngoba ngisho last month angikhonanga ukurenta ngihamba ngaye ekhaya. Ngeze ngo-security athi bakulokhele endlini ngathi hayi phela ngikho. Because banginalento uthi okay kuzoshaya i-20 ngisekhaya. So ngizofika sengikhokhela last month ngibancinge bengivulile. And isinela ke ngiyabancenga ngithi ukhokha irent ngoba ku 3.7 shifa ku 3.9 200 penalty kuze bengivuleleke bangivulelake but ngithi last month manje this month angazi futhi angazi nje anginakho ngishukudla shit awuna next lapha ungena endlini uhlale nje kuba ukuthi ngene endlini nje ngihlalele ngibukele ifoni yami nginedatha ngihlalele nje ayikho into engi-interestayo nje ngisasene TV fan anginabana bangani lapha ngizospenda kubangani mhlawumbe ngibona bangani mina nje nginama location no2 ifangike emsebenzini before impilo isenzima bisengcono kube mhlawumbe uthi hayi sinje mhlawumbe ngile Rose Bank mhlawumbe ngithengele ibheka yabo ngijabulisa yabo kanjalo mhlawumbe amagenge yabo asambeni yabo manje ngisho amagenge athi hayi asamesame mayo guys ibhizi angikho busy anginamali nje hey bafethu family pheke family ake kulungele isimo ke lesi sibhekene naso so lesimo masinje iyipi mhlawumbe into ebheke njenge solution ukuthiwa mhlawumbe umuntu obukele ekhaya engaqhamuka nayo kuphi la ubheke khona ukuthi mhlawumbe mangathiwa kuthintwa la ungasizakala it's different because uyasebenza ngeke sithi umuntu akazizama ngomsebenzi uyasebenza nakhona kulomsebenzi siyaqiniseka ukuthi mhlambe ungaphela noma nini ngeyinkinga ongixoxele zona off air inkinga eyidalwa lesimo sasekhaya ekhaya naso simabasaziyo nabo babalekile manje ne support system yabo lokho kubhlungu useleke manje wedwa lapha ngabe mina ngithi hayi buyele ekhaya ntombi uyohlala phansi ekhaya ubuyele ekhaya yakubani ngiyakubani ekhaya wakhela indlu bhazabaza kwayona leyo ndlu uyenjoy because abantu obakhele kwayona leyo ndlu leyo abaka appreciate angifuni ukuthi as umuntu ongathi akunama solution okanye angazuthi angiyazi into engizoyisho kodwa ngikhala ngokuba ilento ibhlungu kumina enhlizweni yami njengoba ngikutshelile nje ukuthi namhlanje bekungamele ngisebenze kodwa uthema ukukhuluma nami ngezwe ukuthi lento le ibhlungu futhi ngaphezulu kweindlebe zami ibhlungu lento esixoxa namhlanje and i realization ya wonke umuntu noma i realism ya wonke umuntu ukuthi sometimes ifamily ikuthanda mawunotho empilweni umuhle mau offer something mawuphila nje ungekho into offer ufana nje ngesidumbu esidinga ungcwatshwa kahle kahle kwabona balinda usuku lokufa kwakho mase bekungcwaba ngoba ekuphileni kwakho njengamanje ayisekho into banika yona inkinga ithebe and abafuni kuba ingxenye lezo nkinga because shuthi it's something that abangayisayinelanga angeke ukuthi ukukhona umuntu oyikuthanda kodwa mase ungasena lutho akasakuthandi kanjani after everything still like ngiyabala ukuthi ngenzeni but nje no it's not about ukubala abakwazi ukungishiya la manje la
because bezikhona inkinga but like ukuthi izinto ze-family yabona ukuthi we-family ngoba naye lo msebenzi sasiwenza kwakuthi ulungisa into ze-family but manje it's not about family manje lento isi about me ibhekene nawe mina ngedwa ngqo mina ngedwa and the way lento le ikhandwe ngakhona ikuphushela vele egodini elimnyama and izogcina ifikile futhi lapho uma uzoqhubeka ube wedwa kanje hayi manje vele hayi ngakho nje mhlawumbe nokufa kungcono ngoba ungcono ukuthi mhlawumbe yaze ekhaya bazoqhama nenye solution mhlawumbe yabona manje mina ngina solution because isolution engizodinga imali mangithi ngiyakumuntu oyini ngizodinga imali mangithi ngiyakudoctor ngizodinga imali so lengenayo so ayikho nje into mawubheka lento ngalungiseka ngesintu ngicabanga singalungiseka because mabe ichaza ukuthi iyenza kanjani enzeka ngezinto zazo vele isintu ikhona impahla yakhe abayithatha mabe kuxoxela mabe angifuni ukuthi singene thathwa ubani cha ikhona impahla abayithatha ekwenzeni yonke lento lesibhekene nayo namhlanje yathi ikhona impahla nezibi angithi ubona Thoma umuntu ahambe khona bathatha lamanyathela akho uhlala kuphi ungayisho location is fine but ukhona la eGoli edrobheni la edrobheni okay ngizofonela umunye umbhemi lapha odila ngazo lezi zinto lezi sibone ukuthi ngethemba uzokwenzela mahala angithanda ungabe nayo solution but okunye kwakhe ngikuzwayo kuphekwe indlebe zami ikakhulukazi ukuthi ngiyacabanga nje ukuthi ukulala ungadlile kuyini eGoli ukulala ungadlile kuyini so uma kuthiwa uthenga into zokudla soze siphinde silinde i20 zalezi ezizayo kambe uthe uhola ngayi20 right because i20 bezi Sunday uhola Thursday which means usilinde lezi ayi20 naze ngesinalutho because ansonke umuntu oholile uhole Friday so Friday wonke umuntu ohole Friday nje osebenza nje manje usadla ibheke usayijabulisa ukuthi uholile azikho ikwazi ukubalekeleka ikweletu zikhona ezesilungu noma ezabantu basemsebenzini yeah most of them akekho obalekelekayo la bakhona no ngibuza ngiserious akekho and angifuni ukuzama ubaleka no cause bakhona amashonisa liphakathi hey angisizo phela ukuthi uyaboleka like into ukuthi ngiyakusiza and ngithoba ngisho akunamdeni so whoever also ngifuna usizo kuyi stranger yimi ukuthi iyazala wena le mali eGoli 50% wathatha 100 rand 150 shit so nje bengikhuluma nosisi wami ngithi because it's not like ikweletu ukuthi khona umuntu onekweletu zokuthi akayimine like ngathini sezingaphezulu yonke mina ezami siwezilingana ukuthi futhi uzobotha into enziwa isuke ifuna exactly le salary ayifuni 100 rand more ngisho ukuthi mawukuthi ngikweleta 5000 yabona mangihola u30 futhi ngikweleta o5000 or 30000 asikho small zinela lemholo wonke uzothatha wonke umholo bese kushoti rent and bengitshela usisi wami ngithi ngase bengimtshela ngithi yazi ngifisa ngisho ngathi ngathola umuntu onganginikeza le mali ngikhokhe zonke lezi igweletu maybe ngidile naye i1 ngoba mhlawumbe ngadila naye i1 ngayibona before ngangcono ukuthi ngikhokhe lezi igweletu then ngazi ngidila naye i1 sine agreement ukuthi mayifuna be debit but asimuntu obalekayo because ngoba ngisho naba nje hayi nabangabalekeka hayi ngifuna lokho because bangisiza ngihluphekile so indaba yokubaleka ngizengisiza that's why ikwazi ukuthi awuphuzi ubhemi it's not like there's something yeah it's not like angibheji ukuthi mhlawumbe imali ishona I'm not doing all those things
So any solution ukuthi mangathiwa khona omunye umuntu mhlampo ungaba nento ukuthi asinike imali sikwazi ukucover zonke lezi kweletu mase kubhekwana naleso sikweleti mhlambe esika 5000 njalo ngenyanga umholo uzobe usafe wona. Umholo uzobe usafe because ngizobe sengikwazi ukukhokha rent, ngizobe sengikwazi ukuhambisa ekhaya. Yes. Because akuphumeki uzobona into yamabomu akuphumeki futhi akufuneki imali more than iholo lami. Usebenzela imali. Yazi usebenzela ilutho. Usebenzela ilutho. Le idinga motivation, idinga imali, imotivation ngiyayibona nje nayo. And that's why sikhuluma isikhathi eside, it's because abengifuna na uvent ukhulume konke mhlawumbe ngathiwa uyakhuluma. Ekugcineni ibhlungu futhi ngiqeda amandla because leyo kudla sobona seyimisa kanjani leyo kudla because kunzima phela ukungadla. Ngiyazi lapho ukuthi usunento ukuthi hayi angisalambi nokulambaka but and akusalambeki yazini sephela appetite. Ukuphila kwakho nalomfo kazana eniphila naye ubuhamba kuphelele kuphi njobe engazazi zonke lezi inkinga. Thina siyathandana kuyenzeka umuntu wami ngifonele umuntu wami ngilambile umuntu wami ngishoda imali transport angikwazi nje lokho ngazalo ngikwazi akaza kunaka na ukuthi nenkinga ethile akazi zenaki because oba ngisho ukuthi awuzama ukuthi umxoxele awuza no umxoxele nje kule ngcenyana because even if nami ngiyasiza ngekuthi mhlambe kube khona omncanyana ozokucosha ukuthi ukwazi ukudla but akubo ukuthi nalela site lila naye uyazi ukuthi umuntu wakhe une situation esho kodwa mhlawumbe asithemba uzoyibona ne podcast mhlawumbe ungavela ukuthi uhambe ubuka le yanto. Yeah nami bisengicabanga lokho bengena indlela yokumtshela ngathi makukhona podcast uzobona khona ya umtshela ukuthi ahambe ukuthi bengathanda ukuthi azindaba nethinto family ngithanda okay mtshele ngomlomo ke mtshele ngomlomo because ngiyazi podcast ngizayibona simuntu wamafoni mtshele ngomlomo ke mtshele nje leyo ngcenyana le lapha futhi ungomxoxela konke actually noma ungasaxoxanga from the history yonke lento le uxoxele nje about the specific things ezenzakalayo at this point and he is the only person ngiyaxoxa nje ukudrag umuntu wabantu but he is the only person who can really be there for you. And I know now you doubt ukuthi mhlawumbe ukuthanda kangakanani umuntu wesilisa, you've been hurt okade wawugilwa okade wawubona nawe ucabanga ukuthi mhlawumbe uze nje ngegame empilweni yakho. It's fine. Akahambeke uma ukuthi mhlawumbe alukho usiza kangathuza nalo. Awudinga usizo lijulile ngakudinga nje support structure ukuthi wazi ukuthi nawe nomuntu omfonela umxoxele, wazi ukuthi uyeza nesikhafteni nidle, wazi ukuthi uyeza neKFC. Mina ngihlupheka kabi nje makuthiwa mhlambe umuntu ekuthiwa ngiphila naye ngathi ulambile ngingenza nongabe yini ukuthi adle. So angifuni ukuthi sigxile kakhulu kule. So angifuni futhi sikhulume kakhulu phambi kwamakhamera. So ibona ukuthi seyisotha kanjani eceleni. Leyo kudla asiyibeke eceleni inkinga eyisras ilezi ukuthi asike sithola umuntu mhlawumbe ozokwazi ukususa lento akulaphe lento yo mhlawumbe lombukele ekhaya uyabona even nobuso buyabonakala ukuthi kukhona izinto ezifakiwe kwene eziningi yabona because ngoba ngisho asi size yami le even ebusweni angazi nokuthi nje angazi avele nje ngashintsha ebusweni nje ngabanje so nje hayi so lento eyilonda eyithweni manje sekhona yo azibhlungu but ungcono bangibuyile la eGoli zibhlungu but ngizokubonisa okay ngizokubonisa nje izimbi mhlambe sesiyela ngasekuvaleni asike sifike la esothi khona mhlambe at least sishiya umlaleli nento ekhaya ukuthi usisiza kanjani sengilizwile le side leli ukuthi mhlawumbe khona umuntu ongathi uyasinceda sikwazi ukuvala indaba yekweletu sengilizwile futhi ne side leli ukuthi mhlawumbe mangabe khona umuntu ongasisiza asilaphele le situation asisize ukusilapha khona futhi umuntu engizomfonela after this show somfonela sembheka ukuthi mhlawumbe engakwazi ukusiza into nje actually ngizomnika inamba yakho nixoxe umchazele wena ngizophinda futhi ngimcela ukuthi akabheke ne podcast sibone ukuthi angeke nekusize as long uqhamuka kumina uzokunceda mahala
kuyobe sekuthi ke mhlambe ke sesiyayibona mina naye mayise ukuthi mhlambe usizakalile. Ngethemba futhi ukuthi uzobusukwazi usixoxa sonke istory because istory bese sixoxa sesikhatha kwezindawo ezibalekile because bese ngafuni ukuthi sikubangele inkinga lezi ngaphezulu kwalezo obhekene nazo njengoba ungana support system nje kunje kuWes yabo. So aske mhlambe kube ukuthi uya-add la obona khona ukuthi kubalekile kutheni kukhona futhi umbukela kangangenela khona ekhaya entweni yonke ke nje sesiyikhulumile nalezi sengibalile makuthi mhlawumbe ilapho kuphela then ngicabanga ukuthi lapho kuphela cause nangithi nokuma monga uphuphumele isisu kumele ugeze lezo zinto lezo okaze ugeza ngakwenza lokho okay yeah ngoba sengisebenza la eGoli kwathiwa uqamba ingane uthengile ingubo all those things ngakwenza nje konke yonke into bengizama ukuyilungisa kuthiwa iyabheda yeah okay I think ile situation kuphela yeah natathu angengikhohlisi le ayifuni nokuthi ayifuni counseling le I think uyayazi nawe into kufanele uyenze nawe futhi uyakwazi ukuphila kwakho counseling yahluleka yabo so emsenzini kwaba nesimo la ngibona khona babona khona hayi baze banyiswa counseling hayi yangisizala yes so nami ngiyabona kuphela nje isifundo esisha so ukuthi namhla izinto zakho yilunga azi ukuthi awunamama unababa abantu abakhona izingane zakho awunadadweni empilweni lokho nje ngikusho phambi kwama camera mhla izinto zakho yilunga futhi noma usushonile wazi ukuthi nje uyongcwatsha usokwenje so ungakufisi ukufa kungabi yona into ilangazelela kakhulu ukufa hang in there and hope kuzolunga and akukho kwenziwa umuntu okungahlehli and uqhubeka uhambe indaba yesonto uyibike emasontweni bakhona ukunceda uyisumela kakhulu amasonto aseduzane nje nala kuthandazwa khona la kusonto khona uye uyobheka ukuthi akukho la ngathiwa control usizo ubike esontweni usho ukuthi njoba ngila anginafamily anginalutho ngumuntu osebenza nguthisha it's fine angithi singakusho ukuthi uthisha nguthisha ngiyasebenza but izimo zami zinje khona umzali oba khona esontweni oyothi ingane yami ukuze sothathaza ntambama uthola ikhaya sibone ukuthi sifika kuphi kodwa nje lihambe isonto ungakhathali kuyesontweni njoba usaphila ku right mangingalunga isimo sempilo negule khona emzimbeni wakho akulunge once kwalunga lezo ndawana lezo once wasinda akunaso nesihlanu okumele usithumele ugogo ekhaya njoba ingane zakho sezindala uyithumelela zona emaphaketheni uazi nje wena ukuthi vele awukazi oba nefamily angeke ungitshela ukuthi khona konke lokho osukwenzile nongabe khona okubo okwenzakalile nokwenzile okuhla kusakhunjulwa mina ngisoze ngayilahla ingane zami nongabe mina ke ngihlezi ngisho ngithi hayi vele ngisebenzela noma ngiphilela ukuthi mina ngiphilise ingane zami angilindele mina zingiphilisa ngifunele utho kuzona so angisoze ngahluleka ukuthanda ingane yami ngenxa zokuthi sihlulwa ukuthi ngiphe lokho ngabe ngiphe khona njoba ngiphila nje ngiphilela ukuthi ngiphilela mina futhi njoba ngikhulisa zona ngikhulisa kuthena azingikweleti ngalutho namhla seyihluleka ngiyoqhubeka nje ngiyithande ziphila zingaphili impilo engabe mhlawumbe ngiyifisela zona mina ngikhona ngubaba wazo so ngumzali wazo so umzali othanda ingane ngemigomo nembandela kubhlungu yabo so kuyenzeka ukuthi abazali thiwa bayaphila kodwa kufanele abangaphili futhi wena nje intandane uyifanele nathi singanaba abazali so kwamukele ke lokho mase ukufuna uthanda emathuneni mase ukufuna ukulandela uthanda emathuneni mase ukufuna ukucabanga ukujula ukuze kweqa ukuthi mangase kuthiwa uyafa uyobolela endlini yebo kuyokwenzeka kanjalo kodwa lo ophila naye nongabe kuzophela in the next 2 months nongabe niyadlala but akazi ukuthi ubhekene nani umfana wabantu ukuze kwenzele ukuthi naye mhlawumbe umvikele nivikele mhlawumbe nothandulweni angathuki naye sekushiya ungazi ukuthi wakushiya kanjani nje ngixoxele lo ndatshana mbekele leso sithombe uzobe support system umuntu wesifazane usedrobheni akumele kube nzima kumuntu wesifazane edrobheni asisho ukuthi thengisa ngomzimba but umuntu wesifazane usedrobheni akumele kube nzima and ayikho into oyonakele ngawe and at the same time okuningi igcina kuba semqondweni igcina kuphila so umuntu wesifazane uyasurvive eGoli especially njoba nje unali isoka lakho noma unayo umuntu okuthi uphila naye akazi ukuthi kungani mayifika endlini yakhe ngadli ungagcina ukugcina kwena ngaphakathi ukuthi kube khona into eyifihlwayo ku relationship kufanele ifihlwe uye ngoba uyindoda kumele zami
ayikho into uyifunayo kuyena, just ufuna support system nje lencanyana. Funayo imtshela ukuthi hayi angifune imali kuwe, angifune just nje your support system, ukuthi ngazi ukuthi at least makuthiwa ngingedwa kufika izimo ukuthi ngicabanga kakhulu, at least wena ukhona. Yeah, so nje ngisacela ukuthi umsebenzise kule ndawana for these 2-3 months kusabheda ngalendlela kubheda ngakhona, but isumo sobuyela esimeni and okuningi ngeke sokukhuluma behind ama camera. Okay, mhlawumbe ngaphambi kubazivale dadethu ngicela ukuthi ushiye ucingo lwakho so that umuntu ofuna ukuxhumana nawe akwazi ukukufonela noma kubhalele mawukuthi awunankinga nenamba. Kodwa makuthi unenkinga ke ungasho ke. Kodwa makuthi awunankinga mhlawumbe ngathi kuzoba lula ukuthi abantu bekwazi ukusheshe bekuxhume bazi ukuthi badibana nawe kalula kanjani. Hayi anginankinga nenamba. Yeah. Vele sisebenza ngabantwana naba parents, so ifoni hlezi nje. Yes. Inamba yami ithi 073 890 Yes. 1964. Phinde futhi 083 890 1964. Okay, babukele bethu emakhaya siyabonga kakhulu, nibe nobusuku obuhle, nilale kahle.